whatalwhatu I se whapoponga o telefonu le radio Samoa mole nei a sofareile. E ono isi waa wa whaia iai e le ofiso tupe Amerika po le US Treasury sa po o sanctions ina ua maua se waa sua u i ngā taifale o Venezuela. Sa unole whaidau tusi le Press Secretary o Caroline Levitt i le BBC o le waa lea e loa tele le whaavea ina o sua u I maketi uriuri po maketi whaasolutu la fono ma ua li po tia le fuafua o Amerika e ave le sua u mai le waa lea e ui e eise ngā ioinga whaletu la fono e te tauana whaatino mua. Mutua ia Venezuela le malo a Amerika e whaatatau le mata upule nei e to tolu I se ri o nephews o le presidente o Nicolas Maduro na whaia fo ia ia sa a ro tu mau pele mau o Trump o Maduro lea na te wha marusia ni o anu le ausolutu la fono I Amerika ma o ia a fia I le aveane whanana o whala au whaasaina I le malo tele. O lo te Venezuela ia tua inga ma lo tāria reisi la sanga I le nei mata upo. Ua pasia ila tunu o Austria se tūla fono e whaasai o na la e ina pe whaia ni sikafu I ulu o tamaita I a onga e tamaita I lalo I fole tai su whātau sanga le mātutua. O whairoi ripote le BBC whaamtaranga mai I lātou na pasia ina le tūla fono e whapea o se ata manino le nei o le maumau wai o le atunu I tūlanga tutusa mō tangata uma. Pei tai whai mai ua le fiafiai nisi I le nei tūla fono fōu ma le whaamtaranga o le a whaatupu te rei I le langona te te I le mausalemi I le atunu mai fōringa I le o ngatasi ma le whaavae. O whairua o rea whainga o le a apalai I teine a onga uma ia onga tuto tasi ma onga whalawa I tele. O le lua whelua se furu na tupoi fo se tūranga whaapea o le whaasārea o le whaia o sikafu euro tama I tai I lalo le tai se furu tausanga le mātutua sa te ena lea tūranga le whaamsinonga o na whamai lātou o lo patino lava le whaia o iei tu ai ngā tūla fono whaasanga I le mausalemi. O le whaupunga mai le malo e whaapea o whaatino lea tūla fono ia whaamaro si a titi ai teine talavou I tūlanga pangatia. I Brazil, e sidia le tasi tesi ma le whamiliona tangata I Sao Paulo I Brazil, wa leo iaida e le tise I o la tu mau tamalawa, I le mai au matangi mana rosi wa ripotia le mafuria I o la au, ma le tele o mea ua whaalanga ina, a e whaafetai e le to tele, le le ai o se soi fua e mau mawai. Wa ripotia le CNN to I titi whase lau whainga malanga wa whaalea ngā ina, ono le malolosi o matangi, wa mai sidia le lua se lau tolu sfuru la au o to ulu, tele fo ia afianga ia la tele ma whale o ainga. O afianga wa amata whaalongo ina le tele o unanga mapi isidisi, a wa awhai e wha umi na le aise e le tise, o lano winga foi ua tele mea o le ale ma whai na whaatonu uina I au unanga I aso taitasi e wha moe moe le pawa. Ua whautua ina le vanga e whea ngai ma whesosoani I teimi o whaalawe whaafua I le SES I Australia le whaitau miliona o tangata I New South Wales I a mata I tūlap ta inga molo longa whaafua flash flood e ono waia I le so ona ole mamafa o timunga. E tele vanga o sini o lo lapta ia a mesele I le wara ma isi vanga I le tui mātu ma mātu I sa sae o le stete. Whai mai le va ai tau o lo longa oso whaafua e matau tia tele mai le fuafuaina. E mawhai na tupu e au noa ma se lapta inga. O wa lapta ia foi le stete ma le tu I saute o Queensland. O le mamafo ti munga mai le paveawa na rei lau o whautua ina I tangata I wira ma whai te tiri sau whaatasi ma ti munga. A wa whautua ina foi ia wha mamau ese ma vai tafe a alo fia le aveta avale I no fuanga olo baia. Ma le tala muri mai tonga, o le so lea e tāpuni ai le awanoa e whaaurua tuai swafa mo le whiriwhiri o se pare mia fau o le malo tonga. O le a le whai le fiawhi le so e tāpuni ai, mai o mai le teimi o telefou, to o lua ua mai e si rima e tau wamo le tau whinga. E le o whai lua ina whaalawa I tele I swafa, a ua whaamuta I le so le tala ino le awanoa, whaatutu wai swafa I le mai o le tolu vai aso sa whai ai le palo te tele le tunuu, e whaatutu wai sui e to o lua sfuluano le isi pale mene. E abe sa o suafo o sui whaatutu le whongo whetalai, le aia whaalawi roa whaalawa I tele, ia lea tūlanga, I le asonga fua o le vai aso fau, au le I whaatino I roa ma le palo taino le pale mia, I le palo ta whalilo lilo. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo I asfreile, ia ma wha mai atu ai fo I ma le tautua mo telefo o le nei vai aso, se ia uria fo I le vai aso fo le alofa ma le anga le leo le tua. Ma nuia tele le whai unga le vai aso, wha soi fo ia.
95.3 Amo Radio Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. I feel lower so sad. Omega Ka. Lianga loi moa. Omega Ka. Sagale tau mo fie. Omega Ka. Fili mai loi le Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea na ngalo atu o i lewa ai. Samoa o le penina o te fia i ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofai la Samoa, Matalasi. O aolelea, faasolo solo. La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Me fa apefea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Memori atu ai. Oh, alo fai na Samoa Matalasi.
Ea le nāngi baia se matangi, se i momboli atu ai o ualofa nei. Ia te oe Samoa, o oe lava e matalasi. Whatalofa male nganga whaaloalo o male nganga fifia, i le nei fo i au auli o le. Asfareile ua tāwalunga i ai tiute ma Faiva alo Filima, o Samoa i so se tafo le rarulangi. Ai mai se lava i New Zealand nei wā o te le oiloa. Po le ale taimi au le ale i tu waso. Ia o lo o whaafongafonga bai ai. Ia pe ua manava o tau ina. Ia pele ai o la lava e. E tau tutu ua mali taimi o le wati. Ia, malole soifua manuia. Tau walunga atu ai fo i le unanga le fitelenga i ha se manu. Francis Yone ia po le to fo i ha fonga mua. Whaftai le tua le nei fo i lau taua o tātou toi lau lua fesila wha i ai. I luma o le tua ma luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. Whenua i fo i pu e manu, ai le o pu e o mala. Ia, o tele ai lavatala i manu ma le nganga whaftai. Ia, ai titi i mala ma wha le tonu. E whetuleni mai lea taimi ma lea taimi, a mese le taimi le nei o le tau sanga. Wha malo le ngā lue i le atunu, malo fo i le tau atai. Whatalofa ma le nganga whanalo le tawhatolu o le whanofo Samoa, pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia, ia mawalunga se vi inga o le tua e momoli ana au auna i whata whaitauranga e fia e maise o le a inga sa le vi. Ia, o le whau tātou tau nuu mai i le si ui o le neiva yaso whatalofa tamam tina mātua whatalofa i mauta malawa whale o tangata mātua ia ma mauta ngase ia ma so se tafa o le larurangi ia ma le atu aukilani ao te rone o loo whaafonga mai ai le pa ia mawalunga o Samoa. O le polokalabe masani fo i o le asfareile, tāwalunga i ai ngā luenga, ma wha manatu ai i lau a mio i le whai unga le vai aso. O lea, i oe, o oe ma le tūlafono, o le tūlafono na whai e pui ai, oe ma istangata, ia ai pui ai fo i istangata mai a te oe malau a mio pa ea. Whatalofa ai ma le nganga whaalalo. E le fofonga fo i o le tātou porkalame, le fionga le li malu o le malo, le sunga le li satini, tumanu vao, siki a siu, o le fo i wa se mai. Ia lona sa awa, ia le sao ta ua tele, i le whaamanatu i te oltu la whalo le tele i o mea tāua. O le aluanga i ai le tātou whasoa. Le anga o mea nai tutupu i le vai tau le nei o le tausanga. Patalofa ma le whaalalo i lau fionga le li satini, ia po lau sunga fo i le malu o le malo. Malo le sai fo manu ia fio mai. Ia, malo le sai fo manu ia le nei tūla la fiafi lau fionga sa vea, po lau sunga fo i le ia taunga. Ia, i fo le tunga o lo mo le tātou tunu u se a fiafi mata mo fia sa unga le mu, ma le fia whaafi le tuai lo tōpa ia ma lo tōma malu. Ia, me se wauna pa ia le atua, so la wase whata whaitau langa le nei tunu, ma le nei rangi lo mau mea tātou whaasala launga. Tātou pahanga masani, ia mālo le sai fumonia, mālo le langi matafi. Ia, a me lau fionga ni turolas. Ia, whasiri gia e lau fionga le li malo le mālo, ia ma le fonga fo i o le tātou porkalame. E ese le anga le lei o le atua le neiva yaso atoa. Io e, ao ma le pō, meo me. Ia le mawhai o na tuk la fo ia e le atua. E ui na tele o meo whale me lave, o maliu, o le musui o le fono, o le tuua o le mālo, ia, o mea uma whapena. Ia ele mawhai a, anga le lei pēr le atua, e o atua le taimi e, whai e le whale me lave. Ia, o ta oto mai fo i mea hosi e le tauranga. Ia, o le tāua le na, ia ele ngata fo i lea. O neiva ia so uma, o lo whenga ile atunu uma le tene o whaamsidonga. Ia ma le ngasu lava o no nei mea o whainga pānota, matangi o whainga pānota. Ia ai mātou te tali ia i nei, ia ma whai fo ile tau whaalili nisi, fo ile le whamai. So le, wali le whaamsidonga o whaku o leo ko ingi whaamsidonga o koe whingi mea. Wa uma ngā mea o whaamsidonga, o la o sao loto uma tangata. Ia, ai pe o le anga le leile na o le tua i le sunga le li mara. Malo le malo. O le ki kau wawa ia kuma mana ia tau. E whaftai fo i pio nei tau ura teimi o sola.
na e tanoa e whaatai fo i le tō whaafonga mu. Ia la. Le polkalame mātango fia e se kau. Sa fale ma vali pe por ka vale ngai leanga e kau whai. Na tonu. Ma ua ke ingu whaafose i aku i le mea. O le nae whai meo poloka vole le whafo. E leise uso au whaasad fo mai ono na au fui e mo ule wale koe koe kamalo e whawhele atu wha. Nea whio ngā taito e whape fo i whatetia e whape fo i sunga tawa i mara tato o whainga lunga na nei e whiawhi mara nei vai asa. Dia lau. Ma lor whai ora whai vai o mo fo ngi vai asa o asa vea. Ioe, o tawa lunga fo i e mana tua lao no tau o umala ia lea e alu oi lau sa pati tai au. Au lau whai atu i awa le fisiri maitanga tai ha tau. Fiu e mana o e whai inu i a seu manu le vai o le olo. Ai le mawhai a e mai au whaku vai. Sidinga karise. E whaku, e kūrolo pepero le tina o le ainga e mahalosi. Au ska ia teito e... Oi o teito. Teito e... Ele lei le susta ia teito wao tangato le tua i eito kinga vole le... Ai a whalongo mai le ata u. Ngāle koe loka ia kākou. Ia le mai lo vai aso ia me se fo ia. Tiu te ma Faiva o le auto pisi o le teimi le nei e matua le malolo ai ia le matanga wenga o le leo. O le vaenga le nei wei le vai teimi le nei sa vea. Usa ua sa kua kolu sa ua le pisi le wei le teimi le matanga wenga. Mana tua o le teimi pitu sini le nei o na ta ua le matanga wenga la wei le tele o lato ngā wenga whaatino. A wale sa ngole mua le tunu wale upumonia ia te tonu le toi po mai malai le sila le tunu ua toi titi le ai se taulanga whaatau e lo pisi te mine nei toi titi le ai se manga ala o lo iai e lo pisi te mine nei a vea la vahenga ia e folo mai ai tua le whaopopo ma le whaatuputupula ia o soli ngā tū la fono lo a whaina i le atunu e le ngata ia i la tau o le atunu o lo whaatino ina soli ngā tū la fono. O le atunu o lo a whaina i soli ngā tū la fono. Nau tilo i le town e le sa whea le mata poloka. Sa whea le mata poloka i o Universal Drive i o Henderson. Nau tilo ia ai lata pe o wala kiki ako fo i le a whea la tau le sa o mātou whaonga ina le masini fo i le whiula ina i le palungi. Ia ka wal palungi alo se palungi tato masini le ma fai ona maua ia le ta o le drag a le breathalyzer test fo ile ola se to tele le tunu o le fano no anga sa ve fa fonga le tunu o le au te le te ala fulu le na maten mato polokale aulo o ia ila to o fe wa ona na i lungo tato wala ile tai au po o di tino le o a person e telo te imio le watu whautuanga le tātou tinu. Ia ele ngate i lungo le tātou porkalame nei, ia telo porkalame le tātou le itio, o lupo benga ta whailangi, a mese fo i porkalame ni sila ato la vai. E whautua ina i le atunu i le whio ai ona e tātou tāwale. Peita iane, ia lo i elewa ni si lātou tele ustai. Ia, o le afula, o le kuar kako ka vale lauwala. Ia ai whaasawali o e pia o mana whaisusu ngā mtanga luenga leo. Na vai e fo i ana nei. Le telo tātou tāwale o umana whaia tātou pepa. Pepa o tāwale nei o le whanonanga lea. E tonu lo mawhau le steimi sa vea mal whafonga lea tunu. O le lamba o le whasoa. Peita iane te tau pia o na whaatino vaenga ia a wale saunga le mua tangata whiwa. Ia me se fo i le alo fia fo i nisi o telo tātou sala o lo maua tātou tunu o le mātou titiruna. Mantua fo i o le ua la malama whai i a onga fo i o le whanau. Tele o a onga lena umal vai asura nei tue la iti lavani ia onga lo tito e umai le vai asa fau. Ia tele fo i la whawhitau li lolo tupu mai tonu a ingara taimina nei. Tele whawhitau li lolo tupu tonu taulanga whaatau. Tele ia whawhitau li lolo tupu ino fuanga whai tele. Ia e a fia i alo ma whanau o le tunu. O le vanga le o le sina le vanga le na pisi mtanga luna. Whaatino ina lea o nisi o ngā luenga. E tau ma whaina i pui e le saunga le mua o le tunu lau tele. E mesela o le ato i lua vai aso le kukoi.
ona tātou tini taunu ua tule le whamana tui nor Kirisimasi. Ia marisi vai asonga kua kura tātou tau sanga fōm. Ai popole ni tānga luenga ona ole soifua ma marisa onga le mula mati o le tunu. Malo, tā ua tele le whamana tu, ia ona le teimi tā ua o le tau sanga e whapitoa lava. E a inga matangata soifua umba o leo Kirisiano. Kirisimasi, le pepe o le whaulatanga, le tausanga fau e whafou e malau o langa. Ai le mawhaia. A whai atu o le tausanga fau e mai te sa vea. O le lufulu ono na i mua fo i sifulu tausanga tanu ai na o whailonga le lua afe sifulu ma le ono. Sa iai fo i le taimo le lua afe ma le ono. O whak i e sa o tu. Ana no winga la ele foto sanga ale ambi o tangata e fa fo mo style tu la fono ale o le suir ngumela ale sui ngumela ka sanga asu ko ngumela fangwing wale onola au va popo e Malaysia no spun male lua ai fai le kai o po moi no ka ko se la malulu ole tele yo fa fi tau ni le wa va imtanga le le timini sabe mal fa fo ta tu wa mata ona fa tupu la ia au titilo la o la ba wi le ni va ya so ma le va so se ba tu nei e fe lo la tu le na mali liu masal mi de va ngale o le mali liu tu lo le fa fonga la tu o le si va nga pito sili le ona ta ua il tato por kala o le longo pulino le tato tu no i va nga e tau ona fa sa o ina le soifua o le mato tilo o fesito tele lato o e whangunguta. Aile o ia masisio i lato nei o lo o afia. O lo o lato whaia ni o fufo i e whaola. Lua. A whaia ke le masani le o ngā sami le ke fia le ke whanguka i pe whai se tā whaonga le ainga. Toi sile to a pe o no whaatino ina ia vainga. O no lo vaia ma le whanono le mau e o le soifua. Ai a Faiva la tang fia la ba marusi le ana lo rifulu ngol ka ko pa ma ku e te no le ai mata ma fai la ba marusi e mana tu fu Samoa o le telo tatu no fuanga ia fai teli o paka o mata fanga e sai la ba marusi lo no winga e peke fai mai o le kingo fo le pa ma tu e le so pisa mata ma ka ma fa la ba marusi o na e so dia tu la fono a wale te tauna e tau fia lava mano si no whanga whaitele nei. Sila totoa mua i whailo i lo iai, o lo iai le haka o le whangpia marikolosi lo ngā titonu, e le ka umai ai e kasila whanguing, le ai, e ta umai ai e whaasa o na tau mawhaina, le ava malo si no whanga whaitele nei. Ai a whaifuna e tau mawhai le ava malo si lo whale, au e whaimalanga e te tawha whamormole. Aua e ke alu i kongo le sambi, po o se vaita ele, mi ke uma wailu soifu ono lo vai le vai sol nei ma vai sol nei se mai tu nei fai si fa tu pula I o foi numero la to lo ma lemo e se la ta wor vai ngala e se mai la I o nga sami ma vai ngai ma vai tu lo to a to tonu la vai I o ta to ai nga swimming pools private swimming pools e po vai nga fo I ta to no fanga fo I o le se sinta za fa mo le matua Sila toto ape a whaila whatau, ape a whatau wina ia vai tā ele pa unei. E maninua baenga o lo whai mai ai, e te tau ona iei se pā, e mika male awhale maulunga, e pui ai. Ia le saunga le mu, a whai ele o iei se pālea. O le pālea li o ai le swimming pool. A whai ele o iei se pālea. E te tau lana I stangata matua ia le whanau po se silawa I taimi uma. Wa lupu moni. A kong ele ta ele I lau whanau de keimile. A ke woso meskame ki kiro kua o I Sa woso lunga I de pāla I lase pa. Sa roa a e lunga o le pe e lunga o le tato vai ta ele mai ono a whaina ele so I fua marisa ngore mo. E ta tau ona e whaia ngā luenga pui a uma. A wahar sa ngore mo. E se tau o le vaenga le. A whaifu e kango fia rava malo si whamon mole. O ki whanga inga kako ua vai tā ele nei e ser tā ua vaenga na. O risi vaenga ua mato vai isa bea. Whai si wha tupu la ia tato retail la crime. Po o soli ngā tū la whono lea ia o loa a fia ia tato whale o loa ma tato taulanga whaatau. O le upumoni o le a ua ulwha soa.
O nei le tai au le ana mātou whai malanga atu le mātou poloka. Au whalonga kurukai au. O le ana wala au mai le atunu tanga luenga leo I se tasi o tatu supermarketi manukau. I ola a mai le se whafoma le trolley hu le wakumu I manufasi. Ia a whai ele o la valfasoa. O lo maua nisi o whala tonga le malo ma le atunu. E maua se pusa me ai ma se soso ani mo e malainga. Ai au kingo. Lima tango se ma lima tango vale. E ono o il fam sinunga. O lo vai la to tele la to ni o lo fai ala nga luenga le ma so nga tu la fono le. O le nga oi ma le fa mea I taulanga fa tau. O la wi foi tuanga I tatu tunu. Ma ai se no foanga fo le maluti ai o lo fa tau ina lo fa le o loa. A mai kongo o fai o fa lo loa. A wole fa tati a fo le fa foto le fa lo loa. Ai malanga ni o tau. O le to tele a o fa lo loa ma kampani o lo ye. Wo o mai lu mole o le walkway fo le footpath. Ia le tele o loa lo fa tau ina ia tele I o le avano I o no fatino ine ni siso ni ngatu la fono. E nga ui ei o loa nei. Ia, o nga e ke koe e pakai fo kei murmuri. Wakuai. A o le vaenga pito silin tau boi fautuanga le mtanga luenga leo. O woni a viele o loa. Ma vaenga la matia I lu saunga le mu malu soifua. A fai o aku ila ko unge I e fai ni so ni ngatu la fono. E nga ui pe ave fa malosi o loa nei. Ave iai. Ave iai. Sila mua ilo saunga le mu. A wofu e kam fai ka ofi pe fa tawina ila tau nei. Wa ka ku ke leilo. Po uyengi au penga lo fa ngai ne la tu temina. E sili la le taua. O le ave lo loa. Ai koe fo ili le mai lo ainga pe e mana vai ma futa ma lo ainga. Nai lo kam fai le ka ofi ni ngai ya tu lo fa fonga la tu. Le ngai ya I solo sfurkala. Po le pese vai sfurkala pe lo sfur. Ai o le ama mauilo soifu. E ser taua vai ngale asabe. Malo baptai taua tele e le whaafonga bai e le atunu ia ma whautu I nai fo I a tātou whanau ia o le vela nai le iei le fo ina tā whaasoi le si vai tau no fo le stangata matua e vai tamaiti na tā vale nā no fo le fale a wā a o nei ai tangi le tamaititi se mea fo le se o loa ai le o lava lau whaasoa ia o na tupu leo le mea le na e te alu atu ia walu to mai titi matanga po momongo lo no fuvae po le asa se o lo na mana oi ia mana ia le avatu pe fa tuanga ma le tu alalo ia sefe ai fo I tatou mai tu inga mai me fa pe nei ia tu ia tatou fana tatala no se fa la matau ti o le dei va yaso le fa manu anga le na fa ngai se anga ese I lunga o se pasi na sau mai Glen Innes se anga I atu o Raki I le taulanga I Aukilani. Ai whao ngā I stangata se anga e se whao o ini manu o nau o lava na mali wai se li I e limas fulma le iwa tausanga le matua. Ia ma manu ai masesi I lona a au. Ia o le bea ua maua pe le I maua lava le tangata. Mana tua le ua ia le ua whai susu ngal mtanga lunga le tatununga le ua ia tangata le ua Mana tua o le vaenga pito sili le antau o le ua tau sabea. O nisi o whao o ngā lima o la matia le soifua o le atunu I no whanga whaiteli. E sere tau o le vaenga lea. I di whala vila vai e lau tilo atu I sabea mana whafunga le atunu. Ia e li kasiskanga ka le nā whainai. I tātou whala vila. I di vai aso la vai a lava le nei mana vasan se vea tunei. O lo whaonga ina e le totele I a au pinga nei po naifi. E whaatino I soni ngātu la whanu. E se le tau o le anga wa avea ma vaenga e popole e le atunu mātu ngalo e le atunu o le latu saunga le mu. I no whanga whaitele ma whemalanga inga le lungoa o public transport. Po o alo whemalanga ina whala lautele lolo ye. O ie ka kaunga ye se fuafuanga o le atunu. E me se lava ia bas. Ina ia taumwhai ina ia sida le saunga le mu. O I lātou, o no le pōlenga le iei, wo e ngai ave pasi I savea. Wo whewhiwhi. Whewhiwhi, wala mati ai fo I le soifua. O le whautuanga la, o le olo whaisusu anga tanga luenga leo. Po o mafua anga. Na whaatino ai, pe I ai se so o tanga. O le tangata lea mai lātou o manua. Tātou toi tiro tilo I lisi tu savea.
O lo fai susenga po le mea o iei se vaenga o lo a whaina i le mawhauwhau o kangaka rea. Mental illness. Mental health. Lua, po le mea eo ini se la tau nei sa iai ia ni fualau whaasaina. O le si vaenga, pele masangi ena iei se vaenga sa fitau i mua ai mai se fe se inga. Ale u koe kuli lo vaenga umai a lea o te tonu e sau malama wha mamalama mea mtanga luenga leo. Ai o lo whaatino peso suenga. Samoa le whautuanga la vaia. Pa ai lo sanga le mu. A whai wale sefe. O ke pu e pasi po o vaenga lea. E se le tau o lo tira tilo mo lo sanga le mu. Ai lo sefe o kupi. Ona o le si vaenga te whautua i lea tunu usabea. A waka ko ke o mamao i kua i no whanga o tātou pasi. Maria. Fala sa lata mai. Fala kalaka mai luma. A Faiva i te vea tōlo i nisi o mai mani au penga. O te talolo i eise vaenga i awe pasi lātou te ina i lātou nei. Peitai ane, e ele kaimi, e a mai whanganga i kangaka i kokong. O le sila lea vaenga lea mātou te tilo a tonu le nei vai aso. Ia male vai aso fōu lātou mwhaoile, a tonu le vai aso fōu lātou mwhaoile whai nisi o vaenga fōu lele. Whai siki ki e ngā pasi a mākou la vai vaenga. E o fōi tātou no fōafi. E se mai vaenga ia. O lo ia vaenga lo la matia i le soifua marisaunga le mualo ma whanau teini. I kako taxis ma upa. Wala upu moni. O leo e se tasi maniso i lātou o leo wa molia ma wha maonia o lātou soli ngātou la fono. I le wha masinonga. I winga mātanga o lo lātou whatino ina. I alo ma whanau teini. Mātua wha mona mole. A whai o Iesu walo teino lo whenga luenga i se mea e ma mao atu. Ia, ka unga whai kekere pu a mai o le vaenga leo le upapo le taxi. A iei se sio tātou a inga mwhiona alo le whaatali le whanau ma piki. Mana ia, e kau whio lolo le o mai o le whanau i taxi ma le upa i le au. Na ile o le afiafi po upongi safo. Ai se a, e te le avanoa i ono a whaina i malamatia i lo latu saunga lemu. I winga matanga e lo whaie la kongi. E sa o i ele kei mea maua i mamoria. Pe ta i o le a fianga o mawhawhau o whanau nei po i la tofu i lo a whaina. E whai asi o ngonga. O e watu whawhautua ngai la tātou o tunu. A mawhiona piki le whanau. Po le tinafu i o le ainga. Po le tamapo oila. Whaia le vaenga ina ia pui pui e la tu saunga le mu mai e la tu lo whatino ina suri ngā tu la whono nei asawe. Malo, whaftai e se le tāu te le o le whautuanga o lo avatu i le ali i Satini ina i mwhaifo no whauta ma lapta i ai i tātou i vai teimi nei whapitoa fo i o le tausanga. Tātou te le mana o mia le loi mata malingi ma le loi whonga pa u whaanoanoanga ma mawhitianga. E au mai, ona o i tātou le whatamala i taimi. Ia, mana ia la le mea nā leo wa ta ua fo i ele sunga i le li Satini. Ono sai. O mai e inu wha le tō whale, ai ua le whiwa i mua inu wha pēnā ia. Sava vali mo ti e ta vale. O le si vaenga sa vea le weta ua vaenga leo le tamo whaino lava manos. Ia, e watu whautuanga le tātou tunu uono lo o vai o whaisi tele o tātou pāki o lo o whaia le teimine nei la o mamauta. A velau whamumua i lo tō lua, ma lau whanau tu lo whafonga le tunu. Po o nisi o lo ainga. A velau whamumua i lo ainga o lo tōno lo whawhatas. Te leo whawhita uli i teimu o sola sa vea mai o lo tupu pia. A whaile pāki le whale ai a whaina i nisi o alo ma whanau teine. Alo ma whanau talavou, i ali i foi. Ai meise foi o vā unu ngā li i ma mātua foi. Ai sea. Ua pūlea e lava mālosi i la kou sa kou pāki whakas. Ona o lātou whai e leo nisi soli ngā tū la whono māta ngā i nisi o lo ainga. O la uia whautuanga. Awe lau wha mō e se whe pia kongolo la molo mōta o lou lea whale mō o e malo ainga. A fia pāki. Mai kako tau sala, mai tātou fia. Mai le aure tāna leo e pāki u mai fia ai. Mai sisi wharkala pupo o se pā, po se whala inga kuke o e whai e tau tā whaunga. Ai tātia o tātou laoma mo tau vaenga i e te tauna e pui ai. Alo fia ini se soli ngā tū la whono. E ona whaatino ina. Alo fia ai, le a whaina o lo ainga
ini toni ngā tū la fono e whaatine i nera tō tele. Sa vea o lo tupul vaenga lea. Moni o. O lo tupul vaenga lea. E uma i fol pāki i muer kangaka e leo ngarwhare. Au lea e whiwa i ama o ngā i lato manatua. O le whainga o le tele o tātou pāki ia. Ia ua sori e toi tonu o laonga mao tau ainga. Tu lor whafunga le tunu. Whaunga i nei whale le tāua. Whaunga i nei le umukuka. E le o iei se vaenga o saunga le muwai o ia lo ainga. O na lau fufuanga le ufai. O lo ngawinga. E sisi ngofuanga e whai e le vaenga le. Lua. E le le vaenga na e pulerika ngaka i e lo ngonga saunga le muwe po ilanga taxi po langa upa. Awa e iei le kaimi. E ono whai ei ia. Whai a pāki fufusu. O le taimina tausanga. To tele i o soi fua mau. A maka mai pāki, a maka mai i whaala patunga mawhtanga a inga i o whainga wōwho i mawhainga whapena. O le apu le lava malo siri to te lor tātu tunu, a ora kei miringi, waka kaunga whailau fuafuanga mamau. Po whiwhere pāki, e reo rō whali. E siri tāu o le vaenga lea, e siri tāu o le vaenga lea walanga e haafia i whanau laiti. Haafia i fo ia, a misi na whanau teini. Mai, ele ngata fo la fau i lau fionga le li malo le malo. O lou maota ma le lawa, o lou ainga, o le sio manga mamalu lea. It's a sacred space. Mo oe ma lou ainga ma lau whanau. A so stangata la e nā te whaia ni winga tusa ua tū whanua. E le tū ma le ainga le tunu o wai te o nā fwoi oia e whawaliwalea. O na tū whaula ia lea o tangata nei e sori wale ia le mauta. A o lea iai si au whanau laiti. E sere tā ua le vaenga lea e talu lea tunu koe sila kasi a. Mai sisi no fuanga i o na whai e whiwhianga. O li si vaenga pe ona tātā ua le taimu o sola. E nisi o whawhitau li o lo tupu i taulanga whātau. O le awhaisi to tele o li imatama i ta i romtanga luenga o le awhewa i e tatu taulanga whātau. E siaki ma whaamautino le saunga le mua i lātou i ona pisi nisi nei. Siaki ma whaamautino le saunga le mua tangata whātau ma tangata whemala ngai. E whaia lātou fuafuanga. O le sivaenga, o le siaki le o tātou taavale o lo paka. I ka paka, e whaamautinoa. E le o iaini alo mani whanau la iti o loka loka i ai o mātu e whaia lātou whātau pe o māku e whaisinka whaunga fo i le singa lunch ia po se mea ai fo i le tai au se breakfast manisi a le loka i ka meki i ka vali ai se a a si sila Samoa i le taulo i te mine o whai asi vivela ma le asara la o le tu o le whanau i tono tā vale po o mea ola fo i tulo le whafunga le tunu po na i o tātou mātu o mātutua o le kele i o le pasengi, i ono a wha inai, le soifua, ma le saonga le mua i lato. O le upamoni sa veo i ei alum whana ua mau le soifua. Ua loka ka vale, wili umailunga ki o aka, lua le tolu i tula, o alu tina po le tamapo, nisio le ainga, a le ua muer ka mekiki le ta vale. Ia, e mole i ama, ma le soifua i aisea, faisi asa pe unta u i te mo sola a mi se fana la ki fu le lim fen ka la ko ka vale asa be o no na winga pe ya na eta u te mo sola se be tu u fana fani a ma fai o ku i si vai tu a fai le ai haruma ave ko kon falo lo haruma ave no fanga lo e alu e sili atule na ile ku nga fana e te le vai nga no a fie la tu so ngole faisi keller ka ko fale lo o te tō ina i le maluana. O le alo whatutu la i o te mini ngei. A kongo e whio lolo lau se lengi e maua le whatau ina atu o le maluana. Ai a onga maua o nga ngalwe nga leo leo ia. E te lelo wa whai nere tūlafono. O vai e le mtanga ngalwe nga leo leo. E me set te mre tō sanga nisa. O kor ke mingere wa makanga ma whangawhanga. Wa makanga sa i whafole mangongir ka ko lau fui le lelo ko ko whale. O lo vai e mtanga ngalwe nga leo leo le tele o le tupe o lo whaalu. E set apa i pe whatu inai ia no whanga nei ma whai ai. E to tō inai le la aro nere marwana. I tono la mamau tol tātou tunu. Whareka a vali. Kongo ka poki o tonu potu fale whainga ruenga o lo whaatino inai wo ola fo i fale fo i o lo tuto i ka pisi inisi o lo fuanga
o lo fai e vainga o greenhouse greenhouses o le fautuanga an tanga nunga leo o te tauna e whasuta i am tanga nunga leo pe a fai o Yesu ma salong o lo ieni si o la tuto ina le maluana i tonu lava ia o e lata le vainga o lo ia a fai fo lango ko ngisi o la whanga o e la kufu i whape o se ka pisi e mulmuri ange no maluanga pidi mkanga nunga leo e se le tau o vainga leo ona o whalau whasaina nei a fie Malaysia ua tatonu in tanga luenga leo ua leenga o fale ua leena o whanua a ua oi ka avale o longa o siai o la isa lava ia o wha maonia ma e na ini si ono uswinga sa whain tanga luenga leo i nai tau sanga mpai o whatke mingi o lenga o si mar ka avale ta fifi o lona winga te le i o le a whaina o sanga le mor ka avale wa ai eise vai ngai wha le kongu ai pa ia e lenga o i kia whainga e a whaina ila le to telo le tunu e se la le tau o vainga le a fai o e masalo mia po o e mauti no fo si lo wainga o lo fai le so nga tu la fono o te tau na vilin tanga no nga le ma le tele o boy ai o fo la i me o fale i o lo ngosi ai le me le o le mef ma le isa ia si lo fo la me le na tu la i mai nei sambo ai lolo in tanga te nei o ye se fale masalo mia fa pena fa pe lo ngosi le isa a wona i lata i ai tau na vili leo ma ave ye le fa tulunga a vale nei tanga ma le immune system o le tanga ma lo na malo si anga ma ta i fa e malo lo si atu ai va ye na songi ti ali si te fa i sambo i le mea na mata pongia ma tua ma i ale le te fa e se le tau o vanga le sa veu e tau e umal malo si o la manga va kulo fa fuma na tunu ai le umal malo si la isa o ni si le vaia o lo o iai le vaenga fa apito o le mtanga luenga leo la tau te faia vaenga ia la tau te tio pe la tau te faia nga luenga lea e le ngata o le tam fai fule na ia fa mama vaenga o lo faia iso ngatu la fone nga osi le isa ai la tau te faia ni si susu e nga warsanga le mo le tinu a fai ke si le fipe o me ka usa vea a ue te alu i tono le fale wataun e tu walo la omolo mauka ma vidi mtanga lunga a ue ke ku kongo le fale ma vidi wai o lo vidi le telefon e ono a fai nai o e le chikwe fo i e te ue se vaenga ke ua wa emo se wila pe i se vaenga o pase maka ui ona te lele o la fai no lo e se la le tau o le vaenga le fa mo le samo si fila tunu sa vea o fai si telo i la to o lo maadi diu e ni lo po amafua le tau o le unexplained sa e lo te pumala e le sa i se tasi le sa ma woi au kilani de lo fai se so ngan tanga lunga te mine nei ia po amafuanga wo mafuai la fotoanga le tunu a fai te sila fia ni se la to maule soifua ai o lo to sa alien tanga lunga le lon fam talanga au e sila fia ni fam talanga o la u so sa ni mala tu la lo mala fotoanga fam mon what's ta una bilim tanga lunga le leo o lo le sa o so so ni to sa ilia i la tu na fatino ina i po ni mafuanga fo wala ona mai maulu la to soifu e lua vaenga i te fia te siri ai lau fionga le li sa tini a mai e fo ia se fotuanga a le memo mua o le so na o a leo tavale speeding i le taimi e lole lei e feta lolo a i le atunu o ma le lalo langi o tangata i leo atu o mai motorway a wala alo so se mea lava ai e le o a o wina lava i tato le to telo tangata e mali diu ono o le sao tele o le tavale o le a lava le mafuanga ke le o mafuanga vanga mumua o e alu lungo le sao o vatu lunga ma le sao fatu la fonoina ai le o fitau i le matami o le tau ma tu forta to fotoanga sa vea to the conditions fa foi lo sa e fu is winga o le tau i le aso ma le aso lua o le ava malo si ma le folau fa sai no lo fa ngai ne le lau tele ma to tele la tu ai tango fia ia tatu taban tele yor vai ngai ono fa ina ia sa ngole mo la tu o le si vai o fa si ko ke lo au le ngi la singi au le fe i ngor ka val i ngor tatu o wala po ila to fo o le sene a mata learner license fa tai tai
ai e le o lava lo lātou to mai, e whaatino i nai, pe e whaafoi nai, i le sai lunga la wala. O le si vaenga, ua whaisi whale tonu tōtonga o le taavali, me se lava ta ofi ma pa o le taavali. E le o lava sau malama fu ile le mawhai o ngā kaumwhai ka ofi ofi e ka avali. Ai po le fu ile le lei o lo malama le malu to mai. A le lei pa u le ka ofi. Ya, e ke fiu e kau whaisi fufuanga, sabea. Le te lei o mafuanga ese. O le vaenga le o whaatino i susu ia nisi o poloka. Ntanga luenga leo. Ina vaenga le peno ta ura te miu sole ko le restraint o fusipa. Pele o leva no sa moe whaasau ina ilu soifua. E mo ia ke mangua, ai te leva no e whaasau ina ilu soifua. Pe a whailo fusipau, whai fusipau o le whanau. Whai no foa o le whanau i lato leo pepe. E te tau ona whaia vaenga lea, ina ia pui ai, o lisi vaenga impairment. Ai lola wai le lava. Whaise marurunga. Ai le wha pia ki nganga e whalunga ko la pepe a moria ka ua ori furar ka ko TV. Ai alua, le ai. Whai mai al fautuanga mtanga luenga leo. Wha atawhai au tawhane o le awala i se vaenga saunga le mu. E whai le lei se marurunga. Whai e te sila fiolo i ei ni ngase tu ngaha i ate o i le te tauana e toi whialo. Mai suka. Wali si le vaenga. Wale wafaisi lo o le suka fu le lo tato ia ke au makapongi o i disi vaenga fu le wale kur ka ofi e kula vai pensingo ka vali ona tele lo le afaina e ini se la to le futua uma ta tonga to lo fa funga le tunu e le taun tato fe du mo tato ta bani io le si vaenga o le distraction sabia va ia mal fano no tanga lunga le to telo le tunu la to fa nga ina ta tu telefoni ni time yo lo fa fo ina yo ta tu sa angi le va ia poloka ia ma tu poloka na fa tele yo ta tu tunu e le masani fo le wa ku telefoni lungo au yo vai le hai ave ese telefoni mo lungo au fa ta ti le telefoni se vai ngol ta vale e tele tang fia ba ai le se ka ko vai nga fu le se phone fu le bracket fu le phone holder fu le e pe nga se fu ka la e pe di mata la e fa lo ka ko $2 shops ai fa ka ki le tatu telefoni ma nga mun o le sa e le fa pe se la ki do mika nga se la wo ya le sa ve ma fa fonga le tunu fa ye ke si la fia mai ma fa yo na fa IT mai le sa o lo sa mo le sa ngale mo le tunu fa kai fa ye le vai nga fa to ina mtanga luenga leo e te taun fa tinu ina le vai nga fa ye ke si la fia de so lo singi o te tau atu e te ele fefingi ele o yeso mamla mai kula fungula wala ai sea mai kiri ia le kia onga lim failu lai sini faili isa suenga a wore fai e fa pio lo lai singi a we kia lui tau mawhai a ber kupele skanga kai me lai singi mantua ni tatu tara noi na vea sombai fa se lau mon tupu ilato le ua mauen kanga luenga leo male malu a ve lai singi a ele pasi ing suenga le ala koe fa fo yu mai la kongi e ke koe su e tatu suenga e se la le ta uol ba inga le ma tua fa mon mole a wane e fautua ina le whanau e tango fia ta vale pe a fai e te si la fia e lo i se anga va le whanau o le ale anga va mo mole lo aver ka vale se awara sa ngole mulua o lo i ai lai sene avita vale ka ko lai sene mua o ai ina o le lai sene mua nei Samoa e kakau o ngai ai se tangata ua lua tau sanga pe o vatu foi le umi talu ona ia umia le lai sene munumuli fun lai sene e se tau ur vaenga lea e le mawhai i la tau nei e lai sene mua o nga o i la kou ai e tangata fun lai sene lai ngu foi kua le ai a fio mai lau a fionga su mai lau sunga e ngofo i au tafo i la tau nei o nga fuka mawhai lea o na tango i la tau nei le lai sene mua i le foi undur ka vale pe i kankale a fai ngai ki onga i le kauria le vaenga pe ke ngofo i luma pe ke ngofo i kua i le tau aisea e kakau o ngai ai se mana malama ia ke umale marosi e kere onga
e te whaatonu whalau ina ai alo ma whanau mai la kou lolo i ele sengi mōmua i le whaafoina o tātou sa te mi whai malanga i le ai. A whai ora a fufu se whai ngā malanga mamau lava le malolonga. Si akiri kako ka vale po le leito tonga umor tātou ta vale. Wa isista ngata ki lua ko lua ki lua fisu ya i te imi o tātou whai ngā malanga wa isa le tāu o le vahenga lea. Malisimea, whai ua umakako pepa, whai pepa o ta vale. Isa le tāu o le vahenga lea, e te tau o na le leito tonga. Le lei mea umar ka vale, le lei pepa, le lei malai senga la ka vale. Le o ngā la ta vale. E le o misa malum kua marku porko inga fo itono ta vale. O ngā saunga le mūle o whai ngā malanga lai. Wa o le vaenga le o lo va ien tanga luenga le o vaenga uma ye pe ona ta o sa vea ma le fafunga le tunu o lo avea le manisi o mafuanga wa le ona tupu fa la ve lungo tata o la vai ka ko le singa Samoa e tausanga ma afa yo lo pen fa nga ina e le avea lo sa mo lo le singa Samoa ai kiri ma malama i tula fono ni sila ma me la fe lo ye lunga le ai po le ale yai o lo le singa Samoa e ka kauanga e malama i tula fono ni sila ma whaafuina o ta avale lunga lawala o ngā whailenga e whelua ia sawe o le ala le process e tau na whai mo i la tau i o mai malai sede i mai Samoa. Ya mantola singa na Samoa pe fa kakana ngor ke mi wasola. E wi anga la ki so tatu tunu u fa ya si ma lo si la singa le mai Samoa mo i la tau i ni sila nei. Fa ye te malanga mai Samoa lo i lo la singa Samoa le fa ka ngu mai o la foto a we ke va vi. Fa nga la singa te mi nei ti fa ma sani e nu la wala mai fa nga ina. Fa ile ke si le fia wa matau no o le taimi ngata e wa mangonga se fulu masina. E se fulu male luolo masina wa tauna e fa yese wa tauna e sila. E sa ili lo la isine ni sila. O le process la po le vaenga al fatino ino le vaenga lea. E fa ya la wa onga pero la isine muamua. Onga su ele o la suenga. Maua lo laisenge le po pasi lau suenga lea. Ona mai leo le laisene fo linga tutusa le lei. Ma le fu laisenge ngiusila. Ai alu na ese senga. O tu o le laisene lea. O lo iai ngai whapea. E te tau ona iai se isi tangata por supervisor. E ke nua feo wai i le taavale i taimi uma. E le mawhaiunga e anunga oe. E whai malanga na oe e mbau o mtanga luenga lelo. E whase lau kala lau sala. Olona winga la e te tau ne usta i vaenga le. Vaenga e pito siri ona vave ma le lei ma malosi e le lei sene ni isi lei Samoa ne. Oi Samoa ni isi le nei. Fai lau suenga kuskusi fo ilunga computer. Maua mailo lei sene ne o pasi lau suenga. Lima aso muliange pe se fulu fo i tau nuu mai le lei sene ni isi lei lau pusamili. E mawhai e le kaimile ona whaatonu se avano pe pukuloa. Le su e ina o lo lai sene muti e ave ese ai le ai inga le itu o lai sene maua mai ange i o wala kukai au maua lo ua manoa su e pasi ave ese le ai inga lea fu lai sene mau yo ino malo whaatai taua ora o le tātai mi ai e taua i lo mawhau ia le tūlanga e tai tutusa o tamaiti ai maise o tātou tamam tina mātutua i aso malo lo nei. The most vulnerable are the elderly. Nai o tātou ta mātutua, tina mātutua. Ina ia wa tātou telefo i tā whaonga ma whiawhianga mai wanga o aso whiawhia o Christmas ma le tausanga whau. Ai whātua na ia i tātou. Le lewa aia le lei ma le tausia le lei ma le loa. Ia o lo malutia lo lātou soifua o lo lava tau mawha o lo iai le taimi e whaatonu ai e le fōma e tau le whainu whala au lea. I nere i o mātua sa whiawhia. Ia ai tula i maini wha le tonu on o le whata mala i tātou i le wainga o tātou ta māmtina mātua. E tolo pulo sa vea ma le whafunga le tinu i e la tolo o whaile ngā luenga whita. Mani lava. Patulu wha mālo ma le whaaftai le ngā luenga mai ai a i le tausia ma le wainga o nei o tātou ta māmtina mātua.
Ai lo iai fo ni si o lato sa waina ta maamtina mātutu i o lato wainga e mese fui whatwhainga ruenga. A whaialo e whaia lea vaenga. Ia, kalusia i se i maua o e se kei mila ka maila wa asa vea. O nai le o le leile vaenga lea. O le whautuanga fo i la tata utunu. A whaia la ta pena le tata utunu. E leo senga ruenga whainga o fia sa vea. Mori. E mana o mia fo i se taimi o i lato ni o lo vaina i o tata ta maamtina mātutu o mwhana witi. Se taimi ava noa e whai e se break po se malolonga. A whai o la e maua le taimi le o la fui a whautuanga wha monmole. Sa ili se tangata e te whaatutua ina. E wa aiana i o tātou ta maamtina mātutua. E se tau a mise lava ta maamtina mātua lo i mana o whaapatua. O lo inisi o ngase tu ngā lo whengai me la tupina tau o le iala kofuala au fui ima vai tau un whainuina. Lua, e le te tau ona tuu na o i lātou i o la tau whale. Pe awhi o la e fuafua tau te whai malanga e whai se tā whaonga. O lo ia inisi au nanga le atunu. E ma whai ona e talo sanga iai. Pe ma whai ona watu ta maamtina lātou tia. Lākou ke maafuka. Mō sina taimi. O whai se malolonga po se tā whaonga fo i whawhatu o vaenga masani tunu lo vaenga po ni tunu. E se la le tau o le amvelo wha mumua e whai mumua se ngā luenga mō le saunga le mūna i o tātou ta maamtina mātutua. O lo vai ke mingi e whai si tō telo i lātou o lo o ese mai o lātou ainga. Ia ma misi mai po o leilo loa se upa whai ngofi. O akua lom kua marko i inga ma le toe manatua, le toe fo i mai vaenga mua. O le whakaungu umai sa mō rea sanse vea tune le o mana malama i au wala rene atunu lua. E le o le lei se ngangana i le ingilisi e toi tala noa iskanga ka fisiringia. Se awala e toi fo i mai ai. O lisi vaenga lai o ngase o le mafofau dementia. O lo maua i lato whaama mole. Ngalo le address. Ngalo le address. Sa vea o uwa ai nisi o ta maamtina mātutua o le fese kai au le saidu umaro la kou whale tulo. Anga sa ho i whawhama le pā. Lilo i manga po fe fa finto i fo i tonu isia ua o i vaenga o ngole ngase le mafofau dementia lo i whamon le Samoa avela whamua le saunga le muna i o tātou mātua a o ka pinga ma whaia fufanga si o tātou ai ngai whai maranga a whai fwena la ko whai maranga whai mawiri mai e asi mai la tau o lo wa ia lom kumar ko inga po alo fu me whanau ia so ani fo ia la ko fa mautinoa o lo le lei ona va ia nei o tātou mātua e se le tau o le vaenga ai a whailo o le a e alu e ku la fo i lom kumar ko inga po alo ma whanau e te lele avanoa e ono mo li ai oe i le tu la fono i lo whatamala ni klikta e se la le tau o le vaenga le awe e tau o sa pe whamon mo le Samoa whai au fufuanga whai uma pelengi o e malo ainga mo le kiwisi masi mara tau sanga fo a ia loto loto i e tonu le saunga le mua te tau na wha mua tangata umolo ainga Mani ela Malo whaftainga lo le tātaimi tau tōnu lava le vau le wati le tau le tū lai ni ma upu muli mai le utinga le malo le malo ya ona tātau ma vai ai lea ma le whaaloala mo i la tola sauni e whai malanga atu mo pāki ma whai ngā whiwhianga o le nei po le weekend foi whai masi alofa i nei tamali o le atunu o unga kako wharkalapule kako ki o kako ka whaoi ta ona tātou sta ia tū la fono umana whataatitia o uso foi matua whawhini o lo ngā lua tātou whai tutoa po tātou securities ia manuia fo ia fufuanga ma ngā lua ngā la whianga ma i la tau fo i le newa yaso walo pumoni sa vere whai ngofie e se whainga ka o kam whi wha kongkong lau o ngā ma wale tātou tunu use weekend whiwhia saunga le mu mana manuia le lofo le tua whamunia le tua i tātou tunu o tāpena atu fo i mo whainga malo longa le weekend ia o sa pati whi o la whianga iei i sauninga o le asafa pe fo i la soa tau sia mātou i ka le sia ma wale tātou tunu ia se weekend whiwhia ia kauko angari o lok awari di fia dia ka fawari Wayne mai un kaya Mutpola o kupe ko maua a le ola finka fa taisa ve mon matu vanora ne fiafi Samoa fa mangalo le atali le ase vainga la wa unanga wole to tamali i la sila pola fa fonga foi
malu abe fale o tau fina ngalo e ka mawhai lava le mesili e tau tua i mo o e le malosi o le poto ma le mamalama ia e ngata i le malosi whamria le tue lau whiunga whapewhawhatua ia malai ngā li ta pena atu fo i mo ngā luenga fo i mo malo longo le new weekend se ia tātou tue whi loa i le asfareile le vai asa fo i le lofa maleanga le leo le tua so i fuama i manuia Ia, malo whaatai sau loa i lau whiunga i le li malo le malo o leo o seu i whanua ia le whaatutainga a tautai le rei aso i whaatamaso ali inga nei le ngātai whale. Ao sa ili fo i se mafua a wā le whaafonga tāpua i le atunu a walo atu i malo longa o le rei fo i whai unga o le tausanga anga leile atua i o Faiva lo Filima. E le maluti ai o le saunga le mua o le atunu e tawala i le tula fono o oe maa uma i tātou uma i a tau sisi i le tula fono. Manuel Sapati i lau suma. Faltua ma le no whaalo ma le ainga li. Ia mai se fo i o tātou mātua ma ainga lo whaamuli ma tāpua i mai Samoa ma. So se tafa la langi o te loa e tele i o mea sa e whenga iai i le usui o le fono ma le tuu o le malo. I o tātou ainga o Paolo mangafa sili ma langis ninili ia ai o le finangalo le nao le tua i lese. E le maseua e whai tō tasi o le finangalo o le tua. I ui o leo, e leo o tai lone, e ala na alu i a mulpola i le wharasa i le sa, i o le sunga a wain. Langa fo i o ia tā ina pese. Ana whapili ka pesi. Longo vinga. Ere o se whalesa. Pa ora mele wa ave sungar whawhenga i ai pulunei nei i pola. A e alu e ka pese i on whalkalapi e koe fo ima i ai ka vi ingo. Mamu ira sai lau whiunga mut pola male ainga. Ia, nena. Pa tai, mala tau whaso i fo ia ma ia. Ia fo i lau whiunga. E ala tātou o e tā, ia tātou. Tā tonu le tūlai lima o le toi whasalawina o tala fau i vai whanua, le atu Pasifika, a whapea fo i a New Zealand, Australia, ba isi atunu o laulangi, o le o nanga ma le tutu o le nā. A le sui o le Radio Samoa i Australia, Sydney, Australia. Le tamai tai le whaletua, ia Miriama po mare, a lana toa, usima i ele whafonga. Whatalawhatu i se whapoponga o telefonu le Radio Samoa mole nei a Sofareile. E ono isi waa wa whaia i ai e le ofiso tupe a Amerika po le US Treasury sa po o sanctions ina ua maua se wa asua u i ngā taifale o Venezuela. Sa unole whaidau tusi le Press Secretary o Caroline Levitt i le BBC o le waa lea e loa tele le whaavea ina o sua u i maketi uriuri po maketi whaasolu tu la fono ma ua li po tia le fuafua o Amerika e avere sua u mai le waa lea e ui e eise ngā yoinga whalitu la fono e te tauana whaatino mua. O tua ia Venezuela le malo a Amerika e whaatatau le mata upule nei e to tolu isi ri o nephews o le presidente o Nicolas Maduro na whaia fo ia sa a ro tu mau pele mau o Trump o Maduro lea na te wha marusia ni o anu le ausol tu la fono i Amerika maulo o ia a fia i le aveane whaana nā o whala au whaasaina i le malo tele. O lo te Venezuela ia tua inga maulo tāria reisi la sanga i le neimata upo. Wa pasiela tunu o Austria se tu la fono e whaasai o na la e ina pe whaia ni sikafu i uru o tamaita i a onga e tamaita i la loifo le tai su whātau sanga le mātutua. O whaeroi ripote le BBC whaamtalanga mai i lātou na pasia ina le tū la fono e whapea o se ata manino le nei o le maumau wai o le atunu i e tūlanga tutusa mō tangata uma. Pei tai whai mai ua le fiafia i nisi i le nei tū la fono fōu ma le whaamtalanga o le a whaatupu te rea i le langona te te i le mausalemi i le atunu mai fōringa i le o ngatasi ma le whaavae. O whaeroa o rea whainga o le a apalai i teine a o ngā uma ia o ngā tuto tasi ma o ngā whalawa i tele. O le lua whelua se furu na tupai fo i se tūranga whapea o le whaasa lea o le whai o sikafu i uru o tama i tai i lalo le tai se furu tausanga le mātutua sa te ena lea tūranga le whamsinonga o na whamai lātou o lo patino lava le whai o iei tu ai ngā tū la fono whaasanga i le mausalemi.
O le whaupunga mai le malo e whapea o whaatino le tūla whono ia whaamaro si a tiri ai teine tarawou i tūlanga pangatia. I Brazil, e siria le tasi tesi ma le whamiliona tangata i Sao Paulo i Brazil, wa leo o iaire e le tise i o la tu mau tamalawa, i le mai au matangi mana rosi wa ripotia le mafuria i o la au, ma le tele o mea ua whaaleanga ina, a e whaafetai le to tele, le lea i o se soi fua e mau mawai. Wa ripotia le CNN to i titi whase lau whainga malanga ua whaaleanga ina, o no le malolosi o matangi, wa mai siria le rua se lau tolus furu ra awa to ulu, tele fo ia afianga ia la tele ma whale o ainga. O afianga wa amata whaalongo ina le tele o unanga mapi isidisi, a wa awhai e wha umi o na le aisa e le tise, o lana winga foi ua tele mea o le ale ma whai na whaataunu ina i au unanga i aso taitasi e wha moe moe le pawa. Ua whautua ina le vanga e whea ngai ma whesosoani i teimi o whaalawe lawe whaafose i le SES i Australia, le whaitau miliona o tangata i New South Wales i a mata i tūlap ta inga molo longa whaafose i flash flood e ono waai ai le so ona ole mamafa o timunga. E tele vaenga o senior o lapta ia e meisele i le wara, ma isi vaenga i le tui mātu ma mātu i sasae o le stete. Whai mai le va ai tau o lo longa oso whaafose i e matau tia tele mai le fuafuaina. E mawhai na tupu e au noa ma se lapta inga. O wa lapta ia foi le stete ma le tu i saute o Queensland. O le mamafo ti munga mai le paveawa na rei rau o whautua ina i tangata i wira ma whai titiri sau whaatasi ma ti munga. A wa whautua ina foi ia wha mamau ese ma waitafe a alo fia le aveta avale i no fuanga olo baia. Ma le tala muri mai tonga, o le so lea e tāpuni ai le awanoa e whaurua tuai swafa mo le whiriwhiri o se pare mia fo o le malo tonga. O le afo le whai le fiafe le so e tāpuni ai, mai o mai le teimi o telefou, to o lua ua mai e si idima e tau wamo le tau whinga. E le o whai lua ina whalawa i tele i swafa, a ua whaamuta i le so le tala ino le awanoa, whaatutu wai swafa i le mai o le tolu vai aso sa whai ai le palo te tele le tunuu, e whaatutu wai sui e to o lua spuruano le isi pale mene. E abe sa o suafo sui whaatutu le whongo whetalai, le ora aia whaalawi lua whalawa i tele ia lea tūlanga i le asonga fua o le vai asofou, au le i whaatino i loa ma le palo taino o le pale mia i le palo ta whalilo lilo. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i asfreile, ia ma wha mai atoe fo i ma le tautua mo telefo o le nei vai aso, se ia uria fo i le vai asofou le alofa ma le anga le leo le tua. Manuia tele le whai unga le vai aso, wha soi foia. Samoa ele pele anganga bi afai te talia ya sole talu ha o tato malulu e ulala ele toya sela ele toya sepo Leto ya isemea leto eva aya Mai felo sa olotonga Ilele tawibina Utuma we Samoa ile pulunga Pangale whaingata Utato mana onga Hile tuina na o matau le anga sala Silugi tau no itato No tato whata mala
Ina ua li tino tangata le upole ola. Eleto yai se la, eleto yai se po, eleto yai se mea e tue vaaya. Mai fellow saolotola, ilele chawirina, utuma ue Samoa ile polonga. Na maliu Yesu ina ia tato saloto. No fofu oi tato, ia tato na taala. Ile to e fio mai o teriso ina me uma. Ele to ia se la, ele to ia se po. Eleto yai se lea e toe vaaya. Mai fellow saolotonga, ilele tawirina, utuma ue Samoa ile polonga. Eleto yai se la, eleto yai se po. Eleto yai se lea e tue vaaya. My fellow saolotonga, ilele tawirina, utuma ue Samoa ile polonga. Eleto yai se la, eleto yai se po. Sala tata boya tu te musuma te puni mai no utu. E te so ona ma a mai ma futi atu lo ulu. Wa fa adi no poto ya upu matala ando lo mi ai no nga sala. Wa e fa anana ya me anda pai wa le ba no mai. Sasangi mai lau telefoni ai e tu la ima e alu I papo. Oh winga ia e te no fo mawai e te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai le sanga tolu o tala noa. Au tau sa e umale a fula upuka o le kopa e koko Samoa. Sole tangola se puni tangola palusuka tau alewa uma le palawa matale pule o e pepi ni puka o tele isau ise umbuka tele isau fo ise palusuka na o sawi te oe ona o le tapa ai unga o le pa ai foi punga le wanga mosu o ya so uma. No ovilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matama lo tina. O la mutu no ilo ai o upo fa amatalanga. O upo fai fai ia te au wangau le tonsi puni la au. A o utu tu mapea a to popo wapi o ai le amo fau. Ai longa te no alo upa ano no o te no voi de so asoa. Wa peito se tama I te ine I titi le pa amomo e no tō moa. Wa peia ua se pu
sau I se upuku kau te le I sau foi se pangu tusuka Na o sau ia te oe o na o le tapa ai unga O le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma Whatever on the video I ngala bai ngai ngala api polinga To te pue pue ata mafea sa mi ai pele ai so ai nga Ate leilo mai o le munga na tau fala la to tapa A o le nei wa e tani I le baila a ua malie ai no tina Ua malie no ulo toi na ufai unga lea ua outa o lima I ai Ai wa e tanga I mai I lo ula poa wa le manong I laua ai O lo upopo le tele tula pono au o e lava na e tolo tolo Ma lo unu malea na o una na lo mea ai na lafa So le tanga lau se kone tanga lau pangu sukata ua le wa uma Le palawa matale kule o e bebi a ni puka O te le isau I se upuku kau te le isau foi I se pangu tusuka Na o usau ia te oe o na o le tapa ai unga A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma So le tanga lau se kone tanga lau pangu sukata ua le wa uma Le palawa matale kule o e bebi a ni puka O te le isau I se upuku kau te le isau foi I se pangu tusuka Na o usau ia te oe o na o le tapa ai unga A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma Tala ua pisa longo whato tuila Tau lava I tae lo ainga O ai lea li I a o whea sona inga O whaaso e salona si ufofonga I talinga Ai sa e no fo ma salo salo Lelo fae si au laene ingalo Le rosa e tuta si pango pango Ta te toe fata si se aso E fai fo'i ole na ole nei E sole vasai una manu malelei Mali e lolo tope ai se masei E fai fo'i ole na ole nei Fa a mole mole ko vanna sili E ma fai o Natali o la ufesili E na mafua e ai se a Na ve ai ta papangota
si ufofonga i talinga. E fai fo'i ole nā, ole nei. Sole masai una manu malelei. Malie lolo topea iai se masei. E fai fo'i ole nā, ole nei. E ole nā, whaafianga sui filoi o le mānawa o ngā anuenga. Ia male ngā Gagaifo Faiva o Samoa i au ki lani i New Zealand. Ia male tala tununga o lo whaapena fo isi a tunu o le rarulangi. O lo o whaafonga mai ai le pa ia mawalunga o le tātou tunu. I le whai unga fo i o le neiva yaso. Whanana Jerome Gray. Ia, male whaapui boy. Ia sabanui o le waso. Whaapena fo i le nei taimi o le ngā Gagaifo Faiva. Ia mauanga i atu fo i maota malawa. Peke sa vari mai ki maa atu le awala. Ia po le oso fo le pasi, ia po le train, ia po le ta'wale lava fo i oe. Ia ai mai se fo i. O le la elifi atu, le si tagata lea na masani una luo mai, ana e tongi lo fo i le aso lulu e musu e ku. Ia se kolos full ka la e fa i le pensingi si uso pos to fine. Ia le a whainga e pulea oi, matou feutanga inga e whaia. Ia i le vale leile nā. Tawalunga atu ai fo i male au ranga, ia male tautua le neiva yaso. A le awhionga i le li i satini, le li manu, o le malo le sunga. Ia tumanu vau siki a siu. Male polo kalame le nā. O oe male tu la fono. E wha manatu pea ia te oe. Ina ia e manatu ai le tāua. O le ola o tangata uma i le tu la fono e saunga le muwai. E le ngata o le pui o istangata mai a te oe. Ia whapena fo i a oe. Ngi wha moa oe sisi le awala. I lau le tausi o le tula fono ma e. Whapena ia wabi o e whai istangata. Whamanuia i le li satini le nei fiafi. Ia mai se fo i o le toe fo i atu ma le saunga le mu. Ma tau nu ma le file mu i ainga. Mai se fo i lana sa pati o lo alo atu i ai. I le fiafi le nei awa e ngā Gagaifo lola. Le la, ia amatalo fo i male sa pati, le ngatala i le sunga le li sa tini, ia whapena fo i whawhengainga, ole e kalesia a sofitu o le toe fio mai, ia male lato fo i tapua inga i le nei fo i afiafi, ole asfaroi le amata i le lato sa pati. Whatalo fo i lungo le apia folinga, ia yuso matua whawhine, o woma e masani o paanga totino fo i, ale ia tau o sevea, ia whapea foi le radio Samoa, i so se polo kalame, o lo o whaafonga mai ai. Ia ma mafuta mai i fo, ale au te wawai atu, ia wa mua mai lawa foi, ia le tamata noa, a lo le soifua, le tua whawhine a Maureen, a Tofele, ia whapea foi i oi lea, leuso lea, i la tau nei. O so fatasi ma le tua whine a Maureen tu whele, whamai o leo uto e fōi i Amerika Samoa. Ai sa siatu i se whai puiponga, ia sa whaia i a pia, ia whamai o lo maua le saunga le mū, ma le fifia, ma le whaaftai ua tau nuu fōi lau whanua me ele o Samoa tu totasi, ma a sia a inga woma e masani, ia o lo o manuia me uma. Ia, whamalo, whaftai, o nāu tau nu watu manuia i lau whanua me ele o sua ma vai whanua, tuila ma manua, whaafawina tāni alu, a lole soifua manuia, whaftai le mafuta mai. O le sunga ia sau tavui, tā lofa lava, a lole whatasi mai, ia, whapefo i le tō tele o utau o leo a ngā i mai lunga. Tufal tātou por kalame, share our program, leave me a comment o le sunga a tofa moors, whapefo i lome a tuitama. O le sunga a leulua i ali i o malo asiata, o lo o mai moa mai i whea. Ia, ele o lo mai, ele o taua. Alice Springs, talo whai, i Australia. Sunga a ta ele tole pai, talo whalava malo le soifo maduia, whaftaile mafuta mai. O Faiva, talo wha o Faiva a tuone,
o lo o mai mo mai malona a inga makali e mai inai o Tara. Simona Tavita Tauti, Talo Falava Balo, o lo o mai mo mai Washington, Seattle in Tacoma. Au tato yeilai Tacoma, i Seattle. Washington, Fatalo Fatul te Mamatua, Tavu i Leota, Peter Strickland, ia whapefo i le ainga lii, ia male whanau, pa i misipati Talo Falava Balo le soifobaria, e Sau J. Morse, ia whapefo i le tō tele o tō e alu le asolidei o lau o tō suafa. O le sunga ia whale upu whalava au. Sefo Nicolau, Talo Falava, alo le soifobaria. Christina Tanwasa, watching you from Melbourne, Australia. Talo whai, ia malo le soifobaria langa tō tele le au Australia. E o mai i lunga nei, ia mawhasili mai lava i le meo le tele o whaamsinonga, e besel whaamsinonga fo lea. O si ulunga li fo lea o saia ma li tia tongatuki tole foa. Ia nau o maule unga fo le nā whaamsinonga. Ale mea lai mali ai, o le tō a tele i o i lato. Wala au mai i a te au. A wafo i wala nau tali atu, le fisiso o mai wa umana whai atu. E le i tai umale le case fo le a wata tali te i o le fionga i le minstao whaamsinonga. Ia fisola i tu inga mala. Na te le tali tonuina mai te fo i mōli mau. Po o mōli anga fo i whaasanga i a te ia. Ia le nāranga o kango e lo whaalili aku isi o walina o facts. Se o leo ko iengi whaamsinonga wa uma. Ma lo ia fisola i tu inga mala. A leo umano o avatua. Mua tu e vatu fo. E toi whaile le longa o le mata upuna nā. Male su enga i le masina o me o le tausanga fau a mole temi nei o lae free a le minstari o whaamsinonga. E alu e whai i alona life. Ia le nā. Patalo whatu lo uso e tausili tuai balo o le tamaitai Alice Brown. Oneta Tanuvasa watching you from Brisbane, Australia as well. Fatalofa ao tato iai i Brisbane, fatalofa i le tuafine. Ia whalevalu na tapu, ia whapefo i leuso ia luaiva, na tapu male whanau. Ia o leo au whai atu nei. Ua matua ia o fiu, su ele le ri ilea mai savili o Kanata. Lea lava ele i ono mai lava sau sei. Whaise tala ma vatutusia. Ia lena, ala e munga solo mai ama valo solo mai le ngutu isi pito. Au matua whiwhea e sa ua leo whai atu sole. Whai pēr lava se i o ino ualu e avetusia mamamoli i tei. Ele Dean of the Faculty of the Law School. Ona vava ai lola i ele iai. E whai atu ai fia ta alo mai. I ale paula le mea o iai. O lo usa vali iai i tei o wa ana tātou iei umai tei le Law School. I le telo tausanga o tona. I le tatano vasa. Ia amaluia fo le weekend i a te oe ma le ainga. O le whamai o le mātou te tali i atu. I nei matapua i atu i Brisbane, Australia. Ia le nā. Toi e whamani noi le unga le whamsinonga le nā a le unga li i a saia. Ia ma sionto lua o li tia mea mai le tongatuki. Ua whatangaina dei le whamsinonga, toi fo i atu e asi o la ainga, ia mo fo e vai, ia fo mai, ma isi tūlanga whapena. Ai tatau na tutongi mua, le tolu se fulu afe, tai sefulu lima afe le tangata, o i la ua. O na tu whaatasi le amo wai, le tolu se fulu afe ta la Samoa. E tau na tutongi as a bond, o le mea, e wha mauai, le wha maoni ma le tautonga a wā a whai e le fo i mai. E au mai wha pango tā. Ia, e alu ele mea fo le ta o le extradition. Po le extraditing. O le au mai wha pango tā i le malosi o le tula fono wha vau malo. I le vau malo. E mai ele tangata o tala pelo. O sola. Ai o le te leo le bond lea. Ona o le tali tonuina le whaamsinonga. E mawhai ona toi o mai. Ioi. A whala i titi le tupe. Pe lua afe, pe tolu afe. Ia, e tali ia i e whaingo fio na tongi le nā tupe wa tongi e nisi. Fo le
o nai tangata ia nā lofa mai e lango ina le la polo kalame. Ia pole ofo i o le HRPP, se tupe o mai tongi ei mea, o le funsu tupe le ngari i nā tau ia. E a mai e whai ei mea le hero pipi. Teo whala upe a le alo whai ei. Mau e to tongi le bond lea, wai o mai fo i tala po whena mai le tupe. E maua le lei. Well, it's about time to return the favor by the HRPP to pay this $30,000 bond. Ia mana tua fo i lau tala na whai atu. A whai o le a iai ia ni vaenga a ngā i e le whamsinonga. Mua te ena. Lua e ai a iainga. Tolu, the variation of bail ma le bond. Ia le lawa whata oto mai. Na whai atu ai. E le te tau nei lalo ifo o le lua se fulu wafe. Tau le whaasolo atu le tol se fulu wafe, po le wha se fulu wafe, po le lima se fulu wafe foi. Se tupe to tongi ina ino nofo i leo ngari ilea. Whaatalitali lo la whamsinonga le aso lua se fulu ma le ono i ulai. Lua afe lua se fulu ma le ono na tau titi a ato le tau sanga. O te dofo i nei. Ia tau ia. Ia leo sa utang. Au te le popole iai. Na pau o le mea le ua whai le ami o tono. Ina ia tau fia, ina ia suea, mai o te whaftai foi. Ile lo ia ale matanga luengo leo. The police prosecutors, ole matanga luenga, ole vasenga suea leo. Ole IT unit, cyber unit, cyber crime unit, lena fatuina. Ele matanga luenga, o leo le federale, ale malo Australia. I want to thank you for using the cybercrime unit. E mwhae no su ekilipi uma ia na watu. Yo, matilutilo iai I mata mangutu ma upu a tangata ia na whai. Wha mau ni ai. E matau tia lava. Le ila se si ule le tula fono Samoa. Wa ula ula nei la o lalame oia. Yo, tau fia mua, tau ua. Ua tau le ai o la penga, ua maua I Samoa, ua tau fiofi mamau I Samoa, ua polonga mawhauwhau maloto I Samoa. Ua le mawhai o na whewa, ma toi fo I Ausitalia. Ia le ala o maile ungal whamsinonga. Ele mawhai o na wātuolo atus whalau si vanga na, ua tutongi ato le tupelea. Lua, Ia matua tapu, ona to e whaia se lua polo kalame, I lunga o so se vaenga lava po so se platform, po so se tu ai ngā whola lava. Peto e o fo I e sui le ngol lua polo kalame. Awa a sui. E le sui a le ngol polo kalame, na sui e le o fo ringa, mami o ngā tangata I e whele polo kalame. O tangata ai, o sai alea, o a fo o silo matu alea, o litia. O la ua le na. Pe sui maila I le mauta Samovi ingo le tua I sisi fo ingoa. Ai vai atua, o fo ringa I tasi le na soli tu la fono. A le toi fo I mai. Ia tasi le na soli tu la fono ngonga. Ia maoti e toi bale tupe tangata ia no tutogi. Ona o le alo lofa iai. Le tolu sifuru afelea. O le si vaenga. Ia, ele mawhai ona toi awa I tō le tupe. O le a ngoto I le paketi. Ale matanga luenga o leo. Ma whamsinonga. Tua mana I te le lava. Le tō wha. Ale fionga I le tumaitai whamasino. Ia, ma ua. Talia e le tō tele ia te au ia. A whai o le mea tonu ma le whamaoni e te tau o le whatino. Ia le ala le isi mea toi popole a iai. O le si vaenga lo au mai pēa I poro kalame a le vaenga lea. Ai mai se altamale na o kana tam whapea mai. E le malmalama I le mea ta o le jurisdiction. Po le ale mea ua whai atu ai. Ia le tangi a le tangata e nofo I New Zealand. Whaatatau lea I le tau whai le vai malai. E a asiata, Vauliko,
pio e tu sai male a fo I male fatino atu lantangi nei ua fafia na fai atu pele su atu o siata fale malu pio valiko pe no fai nei e mawhai na zoom mai o la fo ai ia lo ia e fia ale tauta ia e whapea fo ia le Blue TV ia masiata I Samoa e oi fo e whai I la tau masui. There are legal representatives and lawyers that are representing Asiata tauta ia e and also Blue TV in Samoa. Ai a toi tala noa mai le tamalea. Wha mai o la alu e whai lea o ngā whalo ia matua le marmalama I se mea ea. Sisila le jurisdiction o le malusi anga ma le pule anga a se whaamasinonga la tau te tau a veina ai ma whaatino se su enga o se mata upui o. This is Commonwealth. Eo, o ma lo so o whatasi, au whatasi, o ma lo le tau pulenga. E te tusa, ia le tātou tūlafono, le tūlafono Samoa. Ia na whawai atu, ma whai atu, ma pou. Ile tūlafono New Zealand. The Commonwealth. Ma lo o le tau pulenga Peletania. Lei ala se senga. Ao tau si sila foi la ia I le malusi anga o le tūlafono Samoa mlo na whaamsinonga. Ai whai mai o lena soli le tūlafono I whafo atu o Samoa. O le ala se si whaamam le manga e lei. Ona whasilingi a pēr ma whasilingi a pēr. O le umana whaamtala atu e lei a tau sa vea. Te le malusi anga o le tūlafono Samoa e tau fiai tangata nei ma whaia ni mōli anga ma su ina le mata upu aisea. E mo ina whai mai Australia, I whafo atu o Samoa. A o lea la ua tau nuu I Samoa. O tangata Samoa ia na whai mai I aile polo kalame tau wha leanga ma le tau wha valea. Ile ngangana a Samoa. It was never meant for any other audience. The target market and the target audience was Samoa, the Samoan people. And who are these Samoan people? They are people in the higher pedestal of the hierarchy of Samoan society and community. It is the head of states. It is the prime minister then. And the prime minister now. Manatua, awinantu le porkalame le neile I ataua savea. O le Gagaifo Faiva o Samoa, ona o le lango mai, a le whale mai whaapitoa mō ngase o le soifua maloloina, matonga fitinga, ese, whaapitoa o le Pacific Specialist Hospital, I ona la lua I fiti, I totonu o le taulanga o Nandi, ia whapea fo I totonu o le taulanga o Suva. Amatatu I le vai e sofou, o na tu inatu la ia leo whaamtalanga o le telefoni, o ai e whaafsotai o le ale tā ua o leo whanemai. The Pacific Specialist Hospital. Ioi, iei uma fo mai polofesa. I ta o tonga ese matonga fitinga ese. Leo, ele o maua I Samoa. E mafua I ona ave o tātou ngase I intia ma mai I New Zealand nei. A tono le tā ua fo I o leo whanemai. Po leo mauta ngase whaapitoa lo lātou to mai I le whainga o tautonga I le mwhai ona whaatino I Samoa. A tonu ena nau I ai le whina ngalo o le malo ina ia mawhai ai o na whaia se so tanga le lei. Ia ma se bāli dianga le lei. A public-private enterprise venture or partnership with the Pacific Specialist Hospital in two places, Nandi and Suva in Fiji, in our own backyard. Tātou anu tua oi. Ua tau sifuru ma le walu minute o na tale o le tu la e ono. Whamalu atu o le baua se avanoa.
e fesota i tuai i le paanga tino a le siufongo Samoa le tausala ia ati bai le tātou whale tā vale. O le Henderson Cars, ia wafo se tātou li poti whaapitoa o le nei asfarele. A wā o teiloa, o le matua i pisi au le mea la ui ei nei ia le Henderson Cars. Ono le tūlanga fo lea whaataulau tā vale nei tu atu lava balau ticket i lo a ao e te lele ai i Samoa ma e toi fo i mai. Tā whaonga le kilisi masi, ma le tausanga fau. Ia ono o whaamrianga nā, o lo o maua mai. I le whaalau i loa whaapitoa le nā, a le tātou whaleta. Vale le Henderson Cars e te maua le telefoni o Valusalau, fitu tasi, ia polo wanga i fo i ai i le lātou tuatusi, Salau Weavers fulma le wha, Cavendish Driver i Papatoetoe i Manukau nei. Ia, tātou talia le whamsinonga le nā o le sunga a fasola i tuinga mala, o le a whaatino ma suesoina, ma tue tango fia, le mata upuna nā, i le masino me lua whelua sifulma le ono, ia, ma ua tali te te ai i le fionga, i le ministao whamsinonga, ia tuinga mala, i mata upu umalawa, o morianga ua whaasanga tau atu i a te ia. Ia, a o le mata upu le whamsinonga le vau tui loma, whapea fo i le fionga i le sui pale mia ma le minsta. O ngā luenga te tele malo le fionga ia Honourable Deputy Prime Minister Toi Lupe o ne semo pou mulinoku po o maui mua au te tele. O ia i le whampue moe o le whamsinonga e tau ono o atu le asaluas fulma le tolu po le asaluas fulma le wha. Awa e tau fi umanga luenga. I se taimi. Ia a ole i o le kelisi masi o na o mai alo lea o se whai unga mai i le whamsinonga. Ma walunga e pei o na wha malu ai i le fionga i le whamsinusili a sa tiu simativa perese whatasi ai ma le langolongo sua atu iai. O leisi fo i whamasino sinia le fionga ia Honourable Judge or Justice le antau le sa Darryl Clark. Ia, tātou nofo matalia lupe o maunu i ia fo i unga pe au mai. Ano mai leo la tala noa, i se tasi o bata upu e pei o nau tau whafonga. Na ma whasoa i nei ma le fionga i le li malu o le malo. Le sunga le li satini i atu mulvao siki i ashu. Ona o le wha lave lena tula i mai nei na whasiotia istanga te ilunga o le pasi. Se pasi o le numera fitus fulma le ono. Bus number 76 aile i ta ua mai. Po o le a le company pas. Na le pawale na. Mai, o le bus number 76, numero fitus fulma le ono. Na malanga mai le pitanu o Glen Innes, East Auckland, e anga i atu i Oraki i le taulanga whatau o le Aukilani. O le ua mau o le tangata, whamai o le ngō o le tangata na whatupuina na whaamlawe, ia aiana tuina nā fo i lele, i lunga le pasitulou whaafonga le tanu, i le whaonga ina o se anga ese. Aile i pisa, ele i tau upu. Ele i tau i fusu foi. Whabai nao le tua tualu tangata leo wa whaingoina, leo wa bowling ngoa, maua wa foi leo leo. O le tangata tolus fulu ono tausanga. Ele i lopo le alo na tangata anu. Tolus fulu ono tausanga le matua. E ngoa ia Adrian Pani. Nela wata ua i le saunoanga le Detective Inspector Glenn Ballroom. Tau mata i le whatalinoanga le nā lau tu stala i whapea fo i le i satini i apolele i suesue. Asiasi leo na. Detective Inspector Glenn Ballroom
at the police press conference yesterday. Yeah. O le tangata leo wa baliu dei. Ai ana tui le neifi vātul whafonga le tunu. Le ai ma se pisa, sa vali e tu lava alu lalo ma le pasi, wa le whai le ave pasi, please, I need help. I need you to call police or call the ambulance, St. John's. I am injured. I have been hurt. Nei ma se tala. Nale tu o le pasi sa vali maali e tua e ma kifa kua oso i lalo mahalu o tua i lava. Ai oso mai le si tangata i lunga le pasi. O le sa vali la lea le tangata 5 tausanga lea ua manua to tu ngā i le naifi. Alua tua wha pupu ulo i rumo le si fale o loa. Ai lana tau i fo i aini tangata. Ma wala aua i loa i a le ta vale le whanemai. Ta vale la vea i lea le St. John's Ambulance. Ma watu i loa le whanemai. Masalo e taunu watu i le lipoti lea o lo o manga nua i nei whamai. E onga manu anga mai le neifi. Ia ma wa fia ini tō tonga tāua tele. The vital organs of the 59-year-old and succumbed to his injuries a little time later. Yeah. Mafan whana le tua, pese Samoa, pe leo ni Samoa. Our best sympathies and condolences to the family of the man that has been murdered on a bus on Tuesday in Auckland, New Zealand. Alusi la tangata. E lima sfuma tas te usanga. E tū le pasi oso I lalo le tangata leo ua manua. Ai oso mai malisi tangata ilunga. O le tangata fo ila le lima su tas te usanga. Na toi tui fo I le tangata leo Adrian Bunny. E matau tia so le mea. E la na saulo nei le fionga le li malo. Sa tini tu manu vao. Siki asu. O leo ua moa. Wa pu ene I leo. Awawa e tol tangata. Yeah. And the was I was tangata Pacifica, le alava. Despite the fact of his color and his ethnicity, it doesn't matter. It's irrelevant. What is the motive? Le ale mena lena tupu le mea. Le mea le tupu mai nei. O le ale to iai se whatu tuanga. O le to tele o tangata lau tele a le atunu. La to te whao ngā ina. Ia whemalanga inga lea. Whalawa I tele I lunga mga ala. Public transport, now the public. Sounds like they are very scared, concerned, and worried about the safety of travelers on public transport. Whamaila leo so mai il tangata le ilunga o le pasese le o tu ele pasia o so I lalo le pasese le na watu otsi. E tau nuu mai fo ilunga. Whamai, ai sau fo I mal tangata le o tau fia nei leo na whatupu ina le whaulawe. Pei fo lele sa isi na tama I fi naunga Se ilo mal nei fi, ai tui e ilo mas tama le na oso mai ilunga le pasi, lis pasese lea. E limas full tas tau sanga le matua, e tui atu. Ia e whaasanga mai loa fo I maltangata lea. Whai lo matau I vinga. Tau I vinga la lea ai o tilo atu. Ia iwa langa e mamao I tua le mea lei lo le lei atu lea. Pasi ma langona atu ia mea I o tupu mai tua. A lei loa. Ai, o mea maase I mea. O le tatu I le stangata, ia I stangata. I se anga ese. Le na leinu whaatu le pasi. Ia, wafsiringia fo I le saung le mu o tātou tangata. Ai mese le tō tele o nei e tātou whanau lo whaonga ina. Public transport. O maise o tātou ta mam tina mātutu. Ia o ina, nei lo, e la kua sesi ka ngaka po se whawhingi tui e sesi koia inga fo le. Ai le masani, le eise so tanga. O la whawhea na whai. And I'm scared too that the public will not earn the trust of public transport to be used again. And there needs to be a review and a commission of inquiry. Mo yellow tala na
Polo su engala vai fa wo pea. Eli I leo mal matanga lwengo leo. Lan men tupu. Ai se ana tupu ai. A o ai ia tangata. O a o la tūtalaanga. What are their backgrounds? O le ale talafa solopito le tamba. E iso na sotanga I le meo le whala au whasaina. Ia, whapena fo I le aisa. O le methamphetamine. O le marijuana. O le cocaine. Ma le tele o isi. Whala au le ta o le ecstasy. E po le haea. Po le pulupasi. E po. Se mea whapena. O se mata upo e te tau o le sila to toa I ai le Auckland City Council. Pulenga whai tu malo. Central Government. Pulenga ale palemene. Ma le whainga malo a New Zealand toa. Aisea. Leanga o le public transport. O se tasi le o portfolio. Ma vaenga o le sio manga o le Chambers of Commerce. Ia ma pisinisi ma tinae I to tonu o Aquilani. Lea e iai le public transport. Po le Auckland transport. Se mea whangatātele le mea lea ua o ne iai. Tānu si ia. E wawa ia tu. Ia le si whai mea lea masalomia le tangata lea na whaatupua le whaalawe. Adrian Bunny. Bos tangata na tipoti mai seisi atu nuu. Sau I lalo le meo le tulafono fo le Australia. The Immigration Act 501. Leo lo tipoti mai ai tangata o sitseni New Zealand. Ai o atu fiu lava vale I tonu Australia. Soli ai le tulafono. Tau whavalea. Io ma le whai o isi mea mātanga e soli ai le tulafono. Ona toi whati ti e mai lea e Australia. I lunga le tipoti I lalo lana tulafono. Immigration Act Section 501. Pea I stanga tau te lo le lenki ki e mai le ki poki. Ia le na. Ta uone nao le e loi. Awa. Ia, ale o le na fo I po o se tangata na soli le tulafono I Australia. Ma leo toi mana o I fo I Australia tu sape o le sitseni New Zealand. Ia, e whakiki au ki poki ai koe au mai o nei. Ia le nei, le o tātou wawai atu. Ua tūra nata I le tu lai ono. Ia, mai e ai a tātou talafau mai Samoa. E tatau o na taina. A o le I o I le tau le tu lai fitu. No winga o le a whai a tātou tala ia. I le tā o le ono. A wai tā lo le tu lai fitu. E live sa o mai lama. Le tātou soutanga ma le whaasalawina. O le fitu aso o le kirisimasi ma le tausunga fau. O lo tali malo ai le sunga le toina, le whawhengainga, ia Reverend Victor Powesi ma le whaletua, ia whapea fōi o le whaletua ia Salome. Le whatua mua leile suafa le whaletua, o lewa tele tausanga o silia le sifulu lima tausanga. Talu o na whaia le whainga pa angalea, a le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, ia whatasi ai. Male e kalesia le pua sei. Tālei tu lai fitu a whai lei sau me whaia. Ona e a ngā ile i ai ma ave ele tō ina male o matua ave i matamaiti. Mātango whi e le wawa i antu I le porokalame na whaasoa mai le pō ana pō. Whaatai lau sunga le wha malusi au. Whapea fo I le fionga le malus titi, semos titi, o le sunga ia whamtua inu, ma le tō tele o tō le kalesia, tātou te māsani ma māfuta lei. Ia, le ngata lai le nā. O le tūlanga tā ua, o nisi o au talavou mai Samoa sa wala o lia, e le pua sei ma lana whai whea au ma le whaletua,
e malanga mai, ia, e tu mai lona au, malona tau au, ia la tau fo i tāpenanga i le tūlanga o whaafiafianga o pese o le kirisimasi, ma o tala fo i whaatino, e mana tuai le tā tele o le toe whaamana tuina o le soifua mai, o le tātoa li i whaola o Yesu Keriso. Ia, tāli tūlai o na usi maia, o le toe whaasalawina nei o tātou telefou mai Samoa, le o nanga ma le tautua, a le sui o le Radio Samoa, le fionga i le alo li i. Ngalo wane mana tū manu vao, mata a wha, autanga vaia, tipi autanga vaia, si maia le whaafonga. O mawhai ona awina tu telefou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADES Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. Whatalofo i le whaiunga le vai aso le tātou utunu o tātou mafuta, tala tau longo mai lo tātou utunu. O leo tau tino le ofisa so upo le malo o lātou whailo a lau tele, ma tā upo ese le malo. O le sese o le whaatinonga o lana au nanga na mafuai, o na whaalua whasasi ma sese le whailoina, o le whiriwhiringa le kāpeneta o le tofinga ofisa sifong, mo le mtanga aluenga o le soifua malo loina. O le sese na muai whailo le tofia o le alifo mai, le fionga iato le afoa Dr. Viali Lameko, o le ofisa sidi whiriwhiria lea, mo le mtanga aluenga. Peitai o le sidia le awhai tūlaa, talo na mai alea whaasara launga i lunga le upenga ta whailangi le malo. Ai sau leisi whaasara launga ua whailo ai. O se tasi o ta mai ta i tausi soifua sinia. Le wharatua ia Tune Scanlon Louis. O le ofisa sidi lea ua whiriwhiria e avea ma whauru lunga. Po o le whaatonu sidi fau. O le mtanga aluenga o le soifua malo loina. Ua whaato ese ai le ofisa so upule Press Secretary de le malo. Le alo o fia i le pulenga le mtanga aluenga le pānemia ma le kāpeneta le li fo mai. Le fionga tole a fua Dr. Viali Lameko. Ma le tama i tai ofisa siri fau. Ona o le sese o le whaasara launga na whaia mua. O le wharitua o Tune Scanlon Louis, o whaasa furu tausanga o ngalue, i le soifua maloloina o se tausi soifua whaauina. Ma e tofia nei o lo avea o se tasi o ofisa siri langolanga o lea mtanga aluenga, o lo whaururu iai le au nanga whaatausi soifua. O sui tūlanga o ia le li fo mai sa avea ma ofisa sili, le ana wha ma vai na ua tau vai le pālo ta tele, le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma, o le sui fai pule leo a ana lofinu mela lua, o lo o tau veina le tofi min stau le kāpeneta, mo le mtanga aluenga o a onga manganu. Wa au mai le whai unga tustusia le wha msinonga palota, i le tālo sanga e ave itua, le tangi tau palota mai whale alili tasi, ma ua whai lo ai le wha mariaina le wha msinonga le tua inga e wha pea, na fia whainga wha ala tua, i le ave itua o lea tangi. Ma fua leo no o le selau afe tā lana tatongi, e le na tangi i le na moria le whaipule leo whale alili tasi. Ua whai loa le whai unga tustusia na tu ina mai le stofio le vaso nei. O le tu ina atua le lo ia le na tangi ma le lo ia le whaipule o ni mau, e lu ia i le tua inga le tu ina atua le vaenga wha upufai e pui pui a ia te taua tangata. O le tasi leo mau e taritonu ina aisa i aile feso o ta inga, a le na tangi ma le na moria, i le ave le itua o la morianga sa loto lo toi ai, ma le se lau afe ta la. O le mafu anga lea sa le tali ai le ave itua o le tangi, ai wha au au pea. Peitai e pere si le fia le stofi na tu ina atu ai fo sanga wha ai ua loia, le ana au tui vaenga e tolu sa au mai e le wha amsinonga. E au fiai le ono ave i le loia si le o tua inga, o le tu ina atu le se lau afe ta la mavanu ai leo leo e whaia se sue suenga. O le wha lave le veina o mori mau, le ana o le totasi na o atu i le hasonga fua na wha tūlanga, e sue sue ai le nei mata upu. I le male vaenga lo na tolu na au tu i ai fo sanga, o le wha le mi ngau lea i le wha amsinonga o mori mau na polo ina, e o atu i luma o le wha amsinonga. O wha i roe le fionga le wha amsino sidi, o le au mai se wha i unga, a o le io i le aso kirisimasi. E te lele avano le a wha alau i loa i le lolangi le au nanga le whale tari malo le toe fo i le palataiso, le Return to Paradise Resort i matau tu le whanga,
Ona o lea ua o si whiangainga I se whainga paanga ma se au nanga whaavao malo I pisinisi tau whale tali malo e tā ua o le Radisson Hotel Group. O le stofi o le vaso nei, na wha mautu wai lea whainga paanga, o se whai to to o le lei lea si ti ai le whale tali malo le Return to Paradise, ma wha to sina ai tangata tā whao le rorangi malanga mai I Samoa, ma anga I atu e na nofo I lea whale tali malo le tātu tano. O whaalia le te whono o le komiti whaafoe o le pūlenga o le whalitali malo o le Return to Paradise, le fionga ia ai ono hinari petana. O se urua I teimbire nei o whaipa anga ai se whalitali malo, e umia ma pūlea e tangata lava o Samoa, ma se au nanga whaavao malo le a mawhai, o na whaalawi lo airo tātu o tano, ma whaato sina mai ai ma tūrisi. E se lau se furufitu potu o le whalitali malo o le Return to Paradise, ma nisi no fuanga o sau nia de lei, mo malo mai fafo. Wa wha o popo I ai, ma le tala wha asolo pito le no fuanga, na pu e aina te ti whanga o le toi fo I le palateiso, o se wha alawi loa tā ua lea mō tangata tā whao. Sa a waisui o le tātu malo, wha pēle pūlenga o lea whaletani malo o le wha mautuina ai o le whainga paanga, e ala I se sauninga na whaia le no fuanga, o lo I ei lea whaletani malo I mata utu I le whanga. Wa vea nei le pūlenga o tangata tā whao mai whafo Samoa, o se tasi o I tūtino tā ua, I tā penanga o le malanga tā mino mai le Pasifika, a le wha airi lau I loa le UP Fast Furu, po le UP 40, le ai fia le to tele o tūpulanga I ana whātunga, o pese wha rekei. Stasi leo kone se ti tele mo le masina a mato le tausanga fōru o ono, o le a whaia le tātu o tano, I le aso tōru sfutasi o le masina fōru I Januari. Wa whaipa anga I le pūlenga o tangata tā whawa Samoa, ma le vaenga o tā ua le Agency 43, e wha lau I loa le malanga mai o lea wha airi ma le wha moe moe, se a wanoa mo a inga ma wō wha pēr tūlisi, e a whēra tātu o tanu I tā whaonga o le kirisi masi ma le tausanga fōu, o le a fua tonu a lātu tā whaonga, ma le aso o to whaina o lea wha fia fianga a le UP 40. O le a whea fōi lea tunu tua o I o tonga I lea wha airi, ai o le wha lua lea, o na a whea lo tātu o tanu. O tala I o le whae ungo le vai aso, ai le avatua so sao a walo aso. Ma die pe a tei wa sala seu. Right. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ole nu o te sauai Ole sa mi lava e tua iai Leva ainga fa momo I loto lea I leva ai Matangi timunga Lena vela tele olela Salulu maloi mata O tolanga uolei o angana Elena Tina Sui sui tau au le tama Ole ale e vanu A o inu I le afu A o so mai le tai Italia ini vai Sa ini le lofota o toi le aliti tai Ole sea tui tui Funga funga limu malengau Fino taia na mamoli mai ale fea Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga, ma le ngā Gagaifo Faiva o le nei fo I as whareile, aso sfulma le lua o te sema. To sfulu toru aso tātou tau nuu, ia, ma tu vai ile aso kirisimasi o le whamna tuina, ia, ele tui tau whailo, le aso whiwhia o le whamna tuina o le toi whanau mai o le li whaolo Yesu Kiriso,
Le tongi ola, o le li o le file mu. E lona ua le malo. O le tupu o tupu. Whawhiwhianga nā mai i le Oski Band. Ia, e mai se fo i o le tamao o ngaluma le mana mai lato uma. O alo fasino i le wopele le telenga ia au matangi. Sia, ia, malana whanau. O mai i le nganga le fifia. Ia, mai se fo i o le pesele nā. O le vi i o le lato tina. Sa tosolo na pau i le tae au, ma le vave au. O le uli ma le afiafi, o le sa ilinga, o se fingota, o se ia, o le sea, o le tungane, o le alili, o le ponge. O a uma me uma le ngata i fale, o faleata. Ia, sa tausi ai le whanau. Ia, wā neila le tali, tō tele o lea fo i whanau. Ia, o whaiwhi au, o tangata ta mamai, tangata o a oina, ia o tutu i matangi olo ma ngā ruenga māu lulunga, ai maise lava le ngā ruenga le tua. O aru taulanga, wa ola i anganga, ta ual nao le pese, o le grandmother, o si vanga sia, ia maise fo i o le tina le fasino i le wo fa pele pele ia te au loto sanga o mātou iai le aonga i Henderson High School le te loto sanga. Le sunga i le toina. Reverend Elder Talia Tapaleao. Fatalo fatu. I lau sunga le toina ia fa pewhoi le faltua. Ia le whai lau tusi o le matanga luenga ma lau tau e kalesia. Le tō whai le li o le tū ia la vea. Ia, ma le mamalu fo o le kalesia. Haftai le whafonga, haftai fo i le talo mō le ngā luenga nei. Ia, ma le au whai ngā luenga a le Radio Samoa. O le whatalofa ia neta tanuasa, whapea fo i Mableston ulia, talo whalawa, o mō ngā luafi tausanga, ngā lualii, ia whapea fo i ia whetu wau tala lei. Talo fatu ia tautu umalawa paanga o leo ua mafuta mai lunga o le si ufongo Samoa. O na o mai leo la utala noa, leanga au te whaano noa i mea i o lo tutupu mai. E le 11 nei, o na sao noa le fionga le li pandemia. E na ia pui ai le malo. I tala ave. Ma le a whao ngā ina i fo i ale au tu stala ma le au whaasala lau ale malo patino lava i le malo. The press, the government press, and the press secretary. Ina ia mautinoa e sa o tala e whai atu. Le ala lao lo tala noa i le mata upu lea. Ina ia avatu ai, seisi lapata inga ma se tuu lalo ia te o tau nei o tamalii ma whai launga. O whale tua matausi o loo ngālu lue le ofisa o le pandemia. O whaulu ia te o tau le tūlanga o tala whe aveai, o tala tūsia, o tala whaasalalau, o le sa vali ma le tō wha le malo. A leo a mata o pua i le mata upu lea. Mai le alo fo i se atata o le lau. Talo whai le fionga i le li taitai, le male paramia, le tau mawhainga, e pui mai. Whamtalanga ia, e liki atu i tua, mo atu i tua. O na whaile ia i o mawhau whaunga leanga o tangata. Le ala lava lea la i o na watu le tu o lalo. Auto umolo o ngā lulue. E li poi le mamalu male taua, protecting the integrity and the credibility of the Prime Minister's office, the press secretary, and all of you that work in the Prime Minister's office and department. Yo le watu le whautuanga. Wa watu male tua lalo. E le au ngā ma mai maulu teimi e toe o mai ai. E whātou ese ma whāsifo i lea tunuu, ai maise ta mali i ia,
na mua lau manuia le whaalau I lo lātou suafa, ua lātou mawaina tō whinga nei, o le Officer City, o le matanga aluenga le soifua maloloina. Ele o se mele lei. Ai muli ane, ua sui mai. O tangata heanga waa uma, ai na whape I o na tau nuu I se whai unga whapea. Oina liki ai, a o ai, le ngā ruenga buli. E mauti noa lele ai, o le tala sa o le ave I tua. O ai o whau I tua, e te mali I. Whapena fo I ua uma na lātou filifilia. Who made the record and who has the final say before news is released to the press of the government? Ele lei ia. Ele lei. Le tō tele, ma le au tau lama. La tau te manatu, ina ia sa ili lava se me o pū ai, ma whai se tala leanga I le malo. Ai mafua mai, iai. Au tau I olo ngā rurua I te tolu o le ofisa, ma le ofisa, e li poi ai ma pui le le palmia. Ma tala tua, le kapita. These people will make it as a play. I don't see the fear. And I want to apologize loud. Alo le matanga luenga ele o se mea lelei ia ela lalina wa avatuai ia le fautuanga ma le tua lalo mai o telton foi fa malulu atu Dr. Viali la meko fa pe foi le tomaitai wa tusi au iai e avea maulua I te maitai o le a avea ma whaatumutumunga ma whaululunga o le ofisiri. O le matanga aluenga le soifua malolo ina mo le taibi mua I le tala whaasolopito o le whainga malo Samoa. Ua tūlai mai eise te maitai. Ia, ele tio fwoi. Whaase fulu tausanga o le tautua a le whaletua. Lea ua tō fia nei. June Scanlon Louis. Sanga iane ai o le tai. Ea manuia lau tūlai mai. Ma whasosoni ai I le tele o whawhita uli e peo na tō malau. I le whailo inga le whionga I le li I pānemia. Ma le asosi o li I matamaitai fō mai. O le atunuu atoa. E tele whawhita uli o loo tūlai mai. The press conference with the health system and hospitals that needed to be resolved, that needed solutions to it. E matanga luenga, e sili o na tele le tupe o loo ave iai le wha mua. Se lau 5 miliona ta lao le paketi o le maloi tausanga uma. Ai tula I mai ei whawhita uli. O le tele o ngase. Ai wale ai ni fuala au.
sioki le whala au. Oina mafua mai ai. Lena maua le taimi o le mawhatalanoanga ma le fionga. I le minsta o le soifua maloloina. O e pa ui ai. Tangata lava sa ngā lulue i te tonu o le matanga luenga. O le soifua maloloina. Whai o le ngā oi. E fuala au o tangata. Fuala au na au mai mō tangata. E ngase ngase. Hoi lātou lava. Ta pē cameras, ma mea pueta, surveillance cameras, e loa ai, tangata i le pō, ma so se teimi o le au. La lesi whawhita au ni tūlai mai. Nofo leo whainga ruenga, e iai lo lātou tiute, e ono masina lo to toi o le sapalai, o fuala au mawai la au e te tau o na mana mia mō tonga whitinga ma tangata uma, wa lewa na te tau. Ona fata oto, or place that order now. They know the system. They've been there for many years. And why? Why have they lacked discipline and control? Ina ia fatino le lato, tiute mal matafa yoi. Lenga foi. Ele mawhai se whainga malo fau, whaato au mai ele pulenga. O na ngā lulue mani tangata wa leva, o na ngā lulue I lalo isi pulenga, au tūlai mai isi whainga malo. O ai lai pa ui ai, le tō tele o tangata mātutua iu o māliu, o na ua le maua la tō whala au. Tō whaiwhaianga e oe. E oka whala au te tau ono ono masina lolo sapalai o te toi wha oso lesi sapalai. Alu lesi oka. Wau tau masani wau tau lolo me tau na whai. Alana. Au tau whafonga le maa talanuanga ma le fionga I le minsta o le soifua malolo ina ua whaato a mae a le whainga paloto. Lea na matua awili ili mai ai le fionga le minsta. Ele I alo fo le minsta I se ata o se la au. Au mai sa o hafa fita auli la o lo tūlai mai. A hoi tangata I tūlai mai ai. Tangata o le au whainga luenga. La tū te ilo le lei. Toi ono masina supply e te tau lo ana ave. I le tenders board. Ele o se meo le lehayu ni tupe. Oka le telo ni tupe. Al whalawe lawe le nā. No mai la ia lea, wa whaasanga mai le tua ngai. Mala lau mai, mala lafo mai, whai mai o le whainga malo wa mafuai. Lea ia le whainga malo. O ta ngata sa autou whainga luenga ina. Lea la ua utou o ese atu, a o leo wa tu uai I te tonu al matanga luenga, o le malapanga le meo lo tu lai mai ai. The people that you hired under your regime. No, it's the people that you hired during your time in government. Fian tangata na whiotia ina wale mōla tō whala au te tau na whaise komisi su elwelea. Who was responsible? O ia po utonu iai, rona tiute masani lea. Anga ea lana ufali. Langa tō tele tangata mamai. O te masani iai. Mama tō tala noa ma whasoa. I winga leanga o tangata nei ma lato me whai. A ole, soifua ai lea na tō atu ai nei. Lalo tō tau tinonga. Ele ino pena mali liu ai man tangata o le tau ainga, poni tangata ai ai lo tau so tanga iai, ai tau tele I mafau fau iai. Tasi foi lea matanga luenga. Mai o te talitonu e te tau o na matua I toe sila to toa iai. O lele ngole mele na, o lea sesi fa upunga, e tuu I tangata ia ua whaata mala.
E te tau na mo lia le tula fono. Negligent. Loa le me tau le whaia le whaia. Walai, o na mafua le feoti o nisi tangata, lal meo le o me ini wha maumaunga. Awa a whaile komisue sue. A commission of inquiry. All those people that died and patients that were waiting for their medication. Tua yo wita lava. Ma osolo ino. Tulau whafonga le tunu. A whai o tō whafonga mai o sisi se leo ma sai leanga. Ole matanga luenga e tā ua. O hei e sulu iai. O whea sulu iai le tunu. E sulu atu i o tō au. Sulu atu ma le wha tuanga ma le wha moi moi. Nā watu o tō i nā. Ono lo tō tō mai ma lo tō anga waa ma lo tō wha maoni ma le tau tonga wa o mana whai. Tangata whai ngā luenga le malo. E tau tua ma le wha maoni le malo. Tau wala atu i le wha tino ina o la tō tiu te au wā le manui o tangata lau tele. Aia, wa ave le wha mua o tangata whai ngā luenga. E o ai e la lango i le mata upulea o whainga wha apolokiki. Ma lango i se vaenga wha upwhai ua leo toi tū malo. Talo sia ia. Ia fua se tapu matoe a fua se tae au fau. Su ia o tau mafu fau. O tau o mau e le fulia o le ele. E tua ia tau tau le kapeneta o minsta lango. Tava whena whai. E le mama il tau ainga mau matua. Nale me wa le whai ai ma le lofa. Ma le sila i le atua. Ma le awa noa o lo e ngalue ai. Ma maua tupe e tau si eilo a inga. Ma le soi fuanga o mea mana o mia i aso oma. A o le mea tu pito. I le atu nuu atoa ma le whainga malo. Ia malo losi. Tangata uma le atu nuu. Ia oa o wina tangata le atu nuu. Ele aise ta mau a inga ele leio se atunu pe a mumua ele a oa uina tangata lua ele ola soifua maloloina na ole mamai. There is no nation that will sustain development and economic growth if you have uneducated people. The population is getting older and dying fast because they are sick all the time. Eleise, se atunu e whapenawa, o na manuia sona, tamau a inga ma sona ngai I luma. E lea o uina le leo na tangata, lea leo na tele tupe alu le Education Department, the Ministry of Education. Ma ia, lava I la tau e a oa uina I to mai o le soifua malolo ina. E sulu iai le atunu, e fia ola iai le atunu. Ia malolo ina le atunu. Awa a mamai tangata, e le intangata e o whaingaluenga. Mamai whasolo atoa. Ala I le whalemai. O lae tele tupe. Ai la tau te whaata mala I o la tau tiute. Ma le whaatino ino ia mea. Te mua lea mo whailoa I le fionga le li pandemia. Ma le mamalu o le asosi a li I matamaitai fo mai. Ma momoli fo I le whaaftai le fionga le li pandemia. Ma ta watu ia I la tau le pa ia mawalunga o tupu mai e whale tua matausi. Ne mamalu o le sauwha inga. O li I matamaitai fo mai. O tau
e tua I ai le atunuu I teimi o mawhitianga ona o le tele o ngase lea wā a fia I nei le atunuu. Ma wa iai foi ba ngase fou wa wha o popo mai I le atunuu. O ngase lei basani ai o na maua I Samoa. O ngase pipisi ma ngase ele pipisi. Ngase maua I Australia ma Amerika ma le atu Pasifika. Whapea fo I New Zealand. Sa le maua I Samoa. I am. La lewa maua. So what is the mission now? O le ala misiona, ale fionga le li paramia ma le minsta o le matanga alwenga, ma outou uma o li imta mai tai, fo mai, ma tausi soifua. E lua upu nau whaalongo iai o mai e le fionga le paramia. Intervention and prevention. Whaalave I le taunu mai o le whamai. Ai mua ona te tau ona fo ia te ngase. Intervene and prevent. E tā ua tele. Le puia. Ai le ia a fia. Ia le tunu. Mori fo whaftai e le fionga le li paramia. Ina wau mai le whainumera. E silia I le valu se lau. Valu se lau a li ima tama I tai tausi soifua o loo iai. Watu le whambalo. O le alsau loanga ma le tima inga ma le fionga le li te tai le so. Ia pale la e iai ma whapena o na avea ma awala e wha malo si awai. E le ngata I le fionga I le minsta. O le matanga luenga. Honorable va au. Sa lu alofipo. Sa utalanoa. Ma wha soa ma le fionga. I le minsta. I le tai ao na le la. Sa utusi atu iai. Ma watu iai. Ea se mana onga. Pe ua taunu ui lana lau a fono. Se vaenga. Alo o mātou ngāru lue ai fo I manisi. O tama whanau o Samoa. Ai maiso le pulenga o le whanema I whaapitoa. Mo tonga fitinga o ngase ese le maua lona tonga fitinga I te tonu o Samoa. Aolo mawhai na whaatino. I le whanema I leo a vea. Ma company, ma whaalapo putonga, na te whaatupe ina, ma lato mo moli atua, ma vesoso ni mai e avatu ai le savali. O le nganga I fo Faiva ai maisi o mata upu e winga I le soifua malolo ina o Samoa. The Pacific Specialist Hospital. Ka malo whaftai le pulenga. Le ali I whaatunu sili. Parvish Kumar. Stasi po yo alo le tunu. A toa tai a kui. Stasi po yo alo mai I le motu o tonga. Le te mai tai o Christina. Ia ma le tōtele o le vaenga o le pule whatonu. O lea maota ngase whapitoa. Ia. Alo whamai le tua vai lo tusa so tātou manuia. O tau ia le pa ia mawalunga o e wanganga I fo Faiva I le so amu ia o tau. Ia o wha leila ia le ma le fia ma le manuia. Awa o mātou te toe o mai u mātai au. E whasua le laulau. O le apalu le swa lofi. O le atunu u le aswa tai au.
I le tano ava male i atau sa vea se uli e te maua ai le sao. I manuia tele malolonga le nei fiafi. Fa pia fo i na whetalo loa i le atunu i lunga o le ala tele. Manuia malolonga ma tau ma whetanga ai mai se fo i tali ngā sua maosi ngā taulanga e momoli ai le whaftai i le tua. I le nei vai aso atoa. Ma tiute sa whenga iai. Awane ngalo, whaaminatu le pa ia mawalunga o Samoa, i ona tulanga whaalupe. Mai le tai sama te ia pa ia le tai ula ulo nā whanua, i whili mapule tuu. Samoa i ona tulanga, awa. Tu mua mapule ainga le tai ma le wā o whonti. O ainga ma tama foi ma ainga. Ai maise, o le lo Samoa. O le aso sa asa unei, aso sfulu ma le wha o le masina o te sema. O le lotu wha whitai lea, ia o le a whafoe, e le matanga luenga, ma le mawhtanga a whaife au so whaatasi e Samoa i au kilani, whapea foi le lango sua mai o le fionga le tama le malo, ia whemata palusalue whapo le lua, malona ofisa, le konsula o au le malo tuto tasi o Samoa. Ao se au auranga ma se tautua la lango, a le fono fautua a Samoa. A wā le tāwhatolu, o le tātou vānu no fuai i au kilani nei. O le tātou sauninga whaafitai i le tua, le whainga malanga. Sa uia ai ala tui, ai whaasino ala, i la mutu, ma itu o Samoa. Lawe sea ai le matui, ma le mangau, ma le maa wha lawe i a au. I le sāwalinga ma le fōlaunga le atunu. Aftai ei le atua, ea mawai atu, futia o le nei tausanga, ma alu ia ma ave ana, wha le tonu o le lua afe lua sifuru ma le lima. Ai sanga i ane ai o le tai. Mo le tausanga fau lua afe lua sifuru ma le ono. O le tau le tu lai wha i le fiafi o le sa sau nei, e ulu wha o ai ma wala watu ma le nganga wha alo alo. Samoa i so se vaenga o au kilani nei. Po whea foi o e malanga mai ai a ua e to ai tau nuu le teimi o le whainga lotu wha awhitai a Samoa. Tātou wha le i le mauta o Samoa i mangele. I le no whanga ma le tupua o lo o iai le fionga le konsula i le tau le tu lai whai le fiafi pe a mai ai ia tali ngā sua ma sauninga fōi o le sāpati sa whianga iai ma le atunu. O le whaalinga lea ma le nganga whaalalo o lo au maia i le a ao tusi o le mawhtanga a whaife au so whatasi Samoa i au kilani. Le sunga i le ri ampasa o tamaiti sulufa i o Samoa le sunga i a tole foa Reverend Larry Tupai Lavea. Ia o le whaalinga le nāma le whaanualo. Whamangalo se leo le o nei tātou whei loa i le swalofi ma le lofi sawa o le atunuu i le aso atai au. I le tano ava male a tau sa vea se ule e te maua le sa. O talana e winga i o tātou tangata i le nei aso. And those are the stories about our people today. We will see you tomorrow at the Tano Ava, where you will find the truth. Nothing but the truth. La sua le pesere a tau sa vea tātou te tau mawai ai. Ele fia finei. Fa mai leu soe sa wia. Ona ua pau o se mea ua o maua. Fa lango mai o lo tau au lina. E te ta oto ai. E te mapu i ai. O
Manuia tele le atunu. Tamam tinap. Ya mai se foi. Manuia le fai unga le vai aso. Le au fai ngā luenga. Manuia tele nei e fiaf soifua. Na puniti o le la. Wow le langi. O le timu fo I le muta. O fitilo na muenga. Wa tofai maloi mata. Fitilo fa isono. Wa le taua ilona loto. So esa uia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Na le fia ai Se fulu se ne se I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la sano Wa file mulo na masalo sano Se ia lo famai Ola wale mawhai Eu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au